na ndi tumenya ura tugufuru na u angi nuntu na kumbesha ikaura tutitethia na indi enda gweta waziri wetu wa mbesha na njoke mbite munini oe bakare nthiguru aja kethira kwikiuria mwananchi akwenda kiurua kiagie mbesha waziri na chief officer ibeje aja bo bairi kiuria kionthe kikwinya amumiru na ari ori kiagie mbesha timu yakwa na arua ni nditu ire aja na ndaberere bakamatae kibau beba mbesha u na ndikugwiria ndikwithira kwina whiteboard na kwina blackboard na intije bagatumira whiteboard kana ni blackboard ntamenya shaguoni lao na nontu ibaire umwe watumira kia white ungi atumira kia black kenda bombo tumenyithia bwega na mbesha kulingana na oria chief officer mburirie mbirwe twirega mbesha January true or false uma twirega mbesha ri cia January twirega mbesha cia January na ndi twirigite mbesha cia January ou twigintu kana account cionthe ni kirai tai ni nyari aya mbere tutariria au tumite na ratukinyite twi process in a budget process ya budget ni rarairwo mono here and there mono ni anti development people process ya budget ya mbairia ri nethiraira na okay project ya budget Kimumiru ande umenyete budget ya njere kubwitho kuma mweri wa 8 ni twanjira process ingi twita tukaishu circular tukauma mweri wa 10 tuka appoint committee tawa sector group hiyo ne karitangwe mwanga December kuma January tuwete wa CFSP twambe bwithia January na February twamiki assembly na nierende turombere wiki thai ira assembly ni ekubwithira public participation na kuma au twirigirite mbesha uingana na mbesha yu nacio buciganitie atia na mbesha yu tugaciona ri cia mwaka ju 2024 2025 okay thank you mwaka yu yite yo 2024 2025 Meru County tuirigirite ku receive 12 billion aki 12 billion ye ina 600 million era to collect tu ngwa kuma kimbia chietu ki Meru County Revenue Bonds plus chivitare chietu na josi ya collect 500 that is 1.1 billion alafu tukaya one grant sio the bank na sio 1.6 billion na ibwa gato andikiro nonto indora yanto ngaboria billion ne zero ingana kuna ndi umwana wethirwo agitwandikaira ungi agituthomaira na njira yo kwie sana kenda mtu uria rinja erewa mbesa ici kweja ri cigetana na irithagia atia oja yu ciejete riu ringi asante thank you excellency ije ni mbesa cia Meru na ira ni cia Meru anto baba inge bauga wina mbesa nyingi muno mwanka bakabanga kugania chionde na 45 kara 46 wons ndigiro bakiuga bakaringa ndari 60 tiga tubonie mbesa ira ngavana witha wina chio mbesa ira tukwenda tuka receive 2024 25 kiri exchequer also revenue na kinyake grants tuge budget yetu ikerwa etoro kundi tukaandika tuno ingeti confuse mwananchi hata miandike in short 12 nikuja hapo karibu na ndeke 12 billion your excellency kana mwananchi Omeru mbesa ira ngavana atigairwa kenda aitana chiongo ke maendeleo ja Meru katwambe twite chia conditional grants mbesa ira tuletairwa china sheria chachio yute chiangava cha utuma kera wachie jaja ichi etoteri na kuguitana nto training ichi ira mbesa ira nyinge kere ichi chitho wachichi ya conference kana ira ita boardroom matters na chio hii tujieta conditional grants ariuga no na anta ure na Kimiru kia mwananchi ariuga mbesa ici etwa grant ni iria tweja kwa indi mweja ni ariuga cithithiona
For example, itugwaka industrial and aggregation center Ruire. Turi county government tuitete 250 million, national government ita 250 million, na gwatuika niki center kiu kana ni njukwe utugwaka. Mbeca ici tuomba gutaurwa cikwangi igeta purpose rendeu na icikethwa kinya cikirida yonto bo gutetheria. For example, janaru inkweja naga mburi ruterwa igoji. Mburi iria ni iria aeja ni bejete batara wandi iria bakwenda ciejanwa na cikaejanwa kuringana na bakwenda ntu imbeca cia broadcast kana mbeca iria ciari cia gucompensate antu kwa uyu cieta directly itiomba kugatwa na batu tutiomba gucigita tucikiange kethiiro uci ruci kathithia kethi mucemanio jo bici cithithie icio cikurwa ni 1.5 billion twatiwa na 10.5 billion na 10.5 billion aja ke 10.5 billion kwina mishara ya aitingo giba thirikari salaries hizi ya maendeleo hizi ya mishara yes ge 12 billion to gita 1.5 mbeca ile ciaja na wacia gwikio kuntu kura kwiriri ni aeja ni bongwa na ndia tugwita cia mishara ya litibango giba ba thirikari yetu actually 5.2 billion aitingo giba thirikari inaulia ke mwaka jwa thirikari mishara ya antu baria baandiki ndene Meru County ile toto to 5.2 billion ngabana twatiwa na 5.3 billion na ndeke pesa hizi bandu ngabana tatu pesa kwina pesa ci assembly ni aja wa mbesha okay 12 billion ile mishara yao kuita event yao beta ome kuita public participation na tutajao na nya bale wa inkobona bale acha assembly banengerwa bilioni imwe Frinda aliwa ne kulionga kunda sana maendeleo yake 1 billion twatiwa na 4.3 billion na bando your excellency hii bando tembea chaku chia maendeleo tukaita inge kidogo kwina mbesa ila chieto wali talent kana use of goods mbesa hii teta yake maendeleo hii ni ila cheja chia kugula maguta chia kuthithia kulea insurance chiangare kuthithia kulea basales orange manto tajau kana kulea my utilities stima fuel na mandawa matumizi nacho hiji ni tuchiete operation tuita recurrent tuchieta use of goods recurrent imbeshiri itiomba kuthithia barabara itiomba kuwekera roje itiomba kueja na cheki cia urimi mbeca jau cia kugura maratasi mbeca cia maguta mbeca mbuga cia stima mbeca cia mantu ya jau jobisi na shikeja 2.8 billion recurrent your excellency ilitegra 1.5 billion twatiwa na 1.5 billion na bando your excellency no tuite father kidogo kaire kwina pending bills kwina mandeni ja maingi muno ja kuma thirikari mbere mwanka kinyera akurukire na objeto bando itatu ika pending bill kwa utwatiwa na 1.5 billion na kwina marandu twethirite na gate kuga bwa kana aragwati aingirwa ale waziri in fact nkabele zaja tuamba kugeta ninieje bambe bwega nande tutekirete pending bills chionde tuekirete just 260 million nande pending bill ni nyinge muno no tutari ndagwatiri no tuwa 600 million ko kinya hii 260 itungana leo kwa pending bills ya 260 million togotiwa na 1 billion 240 million 1.2 billion yes. Na gato te kwenda gwita nkroki yao no tuite kinya world fund ni 15 by 45 ya yes lakini gato tiira assist yao kwa ugisikene kionde kia world fund na sionde kireja average ya 1.2 billion yes your excellency isio mbesa cia maendeleo
ndene county yonthe icio cia barabara cia ruji na mantu jonthe. In fact nande excellency no mbere ora nande kiriji cia kwiyotiga oro kwenda gwitumira nandi karanthi guru nandi. Asante. Iu itawa transparency and accountability na nio kiambia kuga tugire tukauga tutetaira mwana nti ejojuritie muno rejite twanda biuria akethera twimucokairia tukuthe bionthe tumutigirie manyunyu. Asante. Mwana nti ariria kiuria kidogo. Asante. Kire wewe ndio wewe na MCA saja wena MCA baraja Ibarea ti baba kire bilioni iwe muri iuba ejawa imbi bomba kwethera bagitetere muringi kura omba kwethera akiuga kire bilioni ibonete barea nkwana o mugwanja barea no bomba chokia ifirinda. Ibwega mwana nte 1 billion yu kuona yetu assembly imechara yetu imechara staff ni ara wanziria twitana chio Nairobi training ni ugo tekingi Bilioni yonde poka nyonge au kathirira mawire gu una ndia kugwirio kala mbere nde mawira neje nande. Asante. Nakala ya kuyauge kiambi mawira mwana nti ariuria boria kaire mwana nti ugo tina maiki bawira bale karibu sana tuliuria kiri 1 billion yule urali majority imbiomba kwethira ukiuga ne wikirite antu ba mitongo nayo kana uri MCA atugire MCA imbiomba kwikuringa ni kete kwali imbiomba kwethira bakiuga ne obonete out 1 billion assembly munenkere. Ibwega mononte na Your Excellency the Governor wa Meru. Becha chi assembly chira chi mostly in recurrent nature. Techa maendeleo. Jau mwenzangu wachidha chicha kura mishahara ya MCAs na staff na irigo tigari cho tutembeaga chio Nairobi na Nyuki. Na ndere ona tukiringaringa ngeti assembly batu barabo support mama to atrosha yetu kire 1 billion enonto kira mwananchi ona akumono indale waka allowance ka gwita Nairobi ngetarambe na mathiko utema kisha mengi becha tia kore tacha gwita o mendhiguru foreign trip na kubanga mugenye impeachment kerende gorire oliongetere kerende gorire oliongeta kana ira oliongeta kutaga gimanto imbira bomba kwa no twetereke thomokera twathomere wejake waitithia nguge na ruterendra mitongo na kiri iwicha kule ya mishara alitingoge ba county assembly bale ya mishara ngara kenda tomenya kete inusu billion tomeira butigara cha kulinga lingiro mirango na wingi Ntina the exact figures lakini salaries tia assembly tia both MCAs na staff to consumer to a tune of around 400 million. Then erengeta use of goods and services, that is printing papers na binambidene assembly na egatumira mbuga milioni ingio magana chadatu. Then you ingi gatigara nande chia eraitagwa domestic travel, foreign travel na ndio narambere gete gwita ni Arusha na kiranda athomere Arusha muno ni utheru kwina utheru watale sana bweguru sana ndene ya thiguru ere Arusha na itogeria ku implement mono thaiji ngitethera gwi Governor wa Meru and itogeria ku implement na ara mitungu so thiguru ingera twitete twirigite orionga i Rwanda itwari Rwanda twathoma manto joremi au ange tware jare justare
Bwana Moira, labda wewe na microphone yogu sorry ndiko mekire iki ni kia sisi na siyo kana ni kia assembly kanda ura watu era 1.5 billion sio excellency Quran 45 watts maendeleo 1.2 ake barabara madawa na kila kitu 1.5 ni assembly 1 billion kule hape na kuimpeach na kila kitu ni bili tamina the amount of money kana kiwango kia mbesa ile assembly kanenkero ntu ninkona kwena unfairness nene muno unenkera mbake barabara na 1.2 billion utoko nenkere muntu nge 1 billion ya mishahara yake na kutembea ni bili tamina mbesa ile kanenkerwa assembly kende utweka kwena fairness. Okay, ibwega muno ile nditamina ni CRA kana Commission on Revenue Allocation, lakini ni uria nije FCS baje kuitetera muno na dei baitetera na vetho baina union nene ki vetho baina CAF CAF ni County Assembly Forum ni the strong muno na ibeta ke CRA bakaitetera bakongerwa ka ceiling kenda mbele ciao at least maybe tata kenda bomba ku perform oversight muno na checks and balances to the executive bakongerwa mbesa na NCRA ne ba group ya group ya CAF ne nkaira ceiling yeu ebuka okare akobanenge no menya CRA ka ya nenkanira ceiling wale ko banenkira ni impeachment nande na manto jange tajao alafu by law you are supposed to give them non to CRA kuga and you indetermine revenue allocation. Waziri manto ja pending bills status ya pending bills ya Meru County kariata pending bills status. Okay, pending bills ya Meru gavana dayo tonya thirikari na nenkero pending bills ya 1.2 billion ki 1.2 billion pending bills bukauga na Kimiru kenda Imarando igwa marando jara twethireja 1.2 billion sorry marando ya 1.2 billion ki 1.2 billion mwanka thai tumbite kuria 500 million ki 500 million ya tiwa 700 million na kuringana ngoimwe na chiteriti thira kwi batathirite ngwe thirikari uchenja baura batia site kui nyingi itereka no gasi achokora ringi kuthithwa lakini kie bara bombete ochekwa ikamitira ngabana ekire kwe komiti iro nya ofisi nenge twita monitoring ibeta becheka bara bakuthiria ngui kwe beta tondo lakini no bakuthiria iria tumio kuona next year ke budget yo 1.5 billion yo tiara na setete assigned million manere 6 Kia kwa ke finance nteke kenda mtonge thra ke ule ne mantha connecti budget kireje be wita itemized budget antu bakawa ngavana arathithirire gwitwa itemized budget kire mwana inchi okainda ate kwerawa wamba kuthoke jukia kanyo mwira itemized budget ikuwa atia nonto wangu bali gati mbesha na timbesha watumba kuthoka kithia maendeleo. Okay, thank you. Ndingienda kuongera ukiri Ara ndingienda bero itemized budget kega ateithia spindi ya kaenda yongereke kana geka amenyia nonto kulingana na MCs bengira begi twige tubakiwa mitandao na bagere Kenya bachi anteto baliuga tuli kirewe itemized budget tulinge ngavana nditiro tomu mama frate rwanda ndi mpwewe nyo ekurema na baguga peta na mbere kuwa kinya bagenswa bagwite mutaratara jo one the family one the cow itemized budget Hotel executive kuubumba gutonyana nao ikarora bwendekia kana uni ubrenda nego uni ubrenda kana niwe keze kaliu no kuona tia gatuma mumirombo tarukanguruki. Thank you. Ibwega muno mumiro na biri kumenya itemized budget euni just out there non to current budget ya tu na yo ya 2023-24 80% is itemized budget. Na itemized budget bwana waziri ikuuga mbesha kegintu fulani
for example kethira ni shilingi 10 cikugura ng'ombe o gintu na mbeca ciakio. In fact itawa program based budgeting no yo itawa itemized budget ikuga atire kethira ibarabara bukuthithia uriuga 400 million igeta barabara na ibarabara boka i break down boka uga kethira inodhiment kana wondi fulani ibarabara eje gweta A gweta B. In fact mbele na like this financial year turetha watu na problem no tote kumba kumithithia tu kanda 100% na no tonto wa executive kana tonto wa side ya thirikari no tonto wa county assembly no tonto county assembly baraka bakisi nchaya muno barabara chieta kire mashinani ira yandiki bakaugarite utukwenda turende jingi lakini bakethwa balenda itemized budget no in fact recommended budgeting nini ku budget ko thai tutithwa tuna problem no tukethwa ire 100% kute mantu yothokia na gute kintu ikuongera no ntoni sheria ni uyuga tuthithie budget yetu ikiona program eji mbesa ichi etete ki program iriku ABCD. Na nkiongera kidogo ule waziri akuga mantu ja itemized budget kinya mbeca iturari nacio no irari kind of itemized kanti kwelewa to what extent bakwenda ku itemize the budget no ntuketha ibarabara icireri barabara mbeca ciacio ni ici na kire MCS bongwa no ntubare aja bauga barabara ciao ile bakwenda barenda she milioni 10 milioni 7 twekera basari ria tukuga basari 3 million katwa itemize basari tuga ni 3 million we have itemized the basari ria tukuga roje MC akeja kauga renda goita kugurira ntu bawe sports intobia misetho bia milioni 1.2 akwa itemize na nito kumenya to what extent nonto na to very ready ja ngavana ngwerua mono ba methithietie tu kabisa ega kinya mwisho itetwa stress niki kwenda kuga ucu nduga ucu out of experience ira mbonete ki budget irathirire kinya kethani irari itemized ikiuga barabara cia kanuni ni milioni 10 barabara cia nathu ni milioni 8 gutari na sheria yongwa njega ya kuga batiomba gucincia barabara eu na ndienda kuga ucu baka tuthithiria itemized budget tutethia muno no tuthine ira tuonete especially ya barabara tukuleta MTF nene niki barabara bareta bakauga barabara cia kanuni ni 10 million bakauga barabara for example kuma kwa Kithenji mwaka wa Kiambi kuma kwa Kawira mwaka kwa Mwanonti lakini nande BQ siri irathithitwe citegwetania na MTF ukona kwina utofauti nande turiromba bakithithia itemized budget bedro bari very keen kenda cietania na BQs no mtu no auge alithithia itemized budget akauga ndenda kuthithia barabara ya kuma fulani monka fulani isianda mane na BQs kenda tutega akube kana ngogithuka no no wete okani ya mbesha kana okongera zaidi for example ikethwa ciongeri jontu irongeri mbesha yushire goro nto cia itemized etore igetana for example bageta bakaugia barabara tuika ugirwo we kani ya mbesha barabara iwe gatigirwa kinusu kana ekojuru atia na nenu nkuromba de governor as we prepare the itemized budget ire komba gunteria muno na pumba kugwirirwe muno kena pomba na gwita na speed njega itumenya atiri twina proper BQs na ngwetikia waziri akomba kueleza kintu kiu tukugira mbeca ciake ni u agugatuika gintu kiu gigaitia kana uribukania ogatuika ndore gaitia kana ekenama kumba gukaratia so those considerations ki budget no monkashi thwe shirio tumenye gaps yu tukomba goshi bridge atia in case kwa tuika kwina gwitia kana kwinama kile itemized budget but as for us tule executive eu ni otwenda muno ntwetu tule mutwe ntitinda gwitia anganini kieja gikario utu akimamia utu abuthomera twabwira itemized budget iriuga ikombe twigura 50 na twigura kimwa 2020 barabara twithithia na tho ciici na ciita uju twagitamburuki utu asonga maendeleo kabati twithiraia for me I prefer itemized budget than budget ingi yonde asante sana waziri na in fact your excellency na Amiru KCFSP kana ke mubango jojo athirikae to jwa mbesa jwa 2024-25 ira turabathithiri kaya turaikiria assembly ni 100% itemized ngwetekia MCS barabara aja they can confirm that it is 100% itemized budget ira bara tukwenda twithwa twinayo. Thank you.
Kwĩkĩũria gĩkĩ kĩa itemaici mono nti kĩrĩ mawĩra igũgĩtwa itemaici budget nĩ agaũteithia ũrĩ MCA ũthuri kana egakũringa. Asante. Randia kana budget ĩrĩa twĩre kwĩthera itemized na itemizwa in every ward together tumenye imbiĩte tũthitũ lakini kĩrĩ MCA ũrĩa ũtĩũmba kuona kanya gũjothingatĩria antu bawe into bia thirikari nya itemaizi kenete itemaizi gũtĩ benefit antu baba kuona mono inonto for example narwo mitungu twekirite mbeca cia barabara milioni 8 twakurukiria budget mwanka jwa 2023 mweri jwa 5 au mweri jwa 5 tuanze mweri jwa 6 mbura ya ura mbura nene mono ya linino mbura ya linino ekura nonto kimbeca iri twekirite barabara chombo thuku nyingi sana naenda thiuruka wodine ndona barabara ithuki ni irantu bomberi kwendithithwa muno so ndonere opportunity nonto rende janande twagwatanira na Governor Meru ndonere opportunity ya gwĩta waziri wa barabara na chief officer naenda vera barabara chetu iri ithuki muno ni easy so mbeca iria twakurukite kinya thiri tugite neje no tuchinje tukambothithia barabara iriku easy so nyamba budget itemized to what level bunga kikethera MCA utumba kuthithia go pre-law ya kuya representation non to representation te kumaanisha ke u represent atu assembly no mwanga wethe ba represent akinya kiri gweta kuthingatia mirandi yao ya thirikari cibitari iriku ira tukurukitie bandu na tukurukitire itemized therefore no mwanga MCA ethere tayari gweta thingatana na indobiriku bibi kenda na bibyumba gweta kimwananchi wa kawaida na kendethere menye imbio ngwe kuthithwa therefore ginya thito kwarire itemized budget it has been there tago kyo guchinjia and I'm very happy nontojo waziri ombecha kuga CFSP ire kutaijire kuthwa public participation in assembly bareja baba ibadithete very well nonto betere ke mwananchi ba wa mirandi ire wananchi bakwa bathithirwa na ngo ge assembly iko verify tekuthinda kuga na ndanga bagekera iko verify ira bathithirie ira ya thithwa public participation nonto ne thio ni executive na ibaretetere rutere rwetu ni kwa mitungu ni nore wananchi baugere na nonto public participation ya assembly ni jete on Monday atugeta tutukurukia tuge batu ni utugire u na mirandi ni utukwende thithwe mwanga juriku jojo thirikari jwizite so ni mpomba kugakire mantu ja itemized budget na mono batigwetwa program based budget but nandi kwe challenge kuono na ndikumenya ore assembly kombo mikiwa oiwa excellence ya kwariria nonto for example tugenande thaiji tukwenda gwikira mbeca cia barabara na ore assembly bakuga bariuga barenda bekira barabara kuma kwa mawira gwita kwa kawira ero imbeca ingana ero ekethre 3 million kana 2 million igatumira but nande kumenya ora bagakiwa that problem nonto no mwanga BQ ethithwe ni engineer na ethithwe na estimates cia thirikari kenda contractor atwa kwa ngugiji na utweka komba kurita ngugiji na uria up to standard na ona mbeca ciawe na ekira mbeca cia VAT tax ira thirikari kuria na mantu jangi therefore ikyo tukara tukiuga mwana onte it is very imperative kana it is very important kwethera kuna good working relationship between assembly na executive nikenda mantu ja problems icio nde chiomba kwa QAD tumba kwethera na nde tukimenya tugwikira mbeca cia barabara milioni 8 na yuiche mitungu no triko mwa mitungu lakini manto ja BQs tugomba thithia immediately after budget kenda na ndi wiki engineer batima barabara kuma kwa mwana onte gweta kwa kingwete bakwireje gatumira milioni 2 ire ngi gatumira milioni 1 ire ngi gatumira milioni 3 therefore tukairia Meru tukibera itemized budget ne gatethia BBMCs kana ni in fact itemized budget ure gatethia mono Governor wa Meru nonto agomba kuma na intondere akimenya abirikitie wondine na nyeta wodine akamenya imbio ngwa gaikia mwanga juriku jojo jite so it will be very easy for her. Sawa tudirekerie budget nande your excellency atukura imbio ragwatiri okay thank you your excellency nonto through your intervention ndawiri kuma nsera igoro that is police cell yesterday
lakini nura intervene ndomba kuma ndagwatiri igamba ria Leopard Rock igamba ria hoteli ire ya Mufaransa engirwe ni thirikari ire kurukire regime ya Kiraito Murungi na igamba riri rina fine ya rina anenkerwe mbesa ni court 600 million na ndi mbesa ichi ndo tukwa ira to tigara nacho ni ngavana itigara na 1.2 inuswe mbesa iria to igamba riu rikalewa na ndi miru gutithwa kwina maendeleo na to karande na my PS kana chief officer wakwa ituratara tukona atire 600 million eto miriale anto ba mero imbi ba ka benefit kireo kana imbi ba kaga kumania nayo kire 600 million toka uga togule kwina program area ya governor ya one cow one in the family toka uga togule the champion ngombera ira cheto champions the best producers ngombe mwene ya ngiriegana tesa sawa ngiriegana na 600 million tokule ya Mufaransa tuzo togulete ka mero ekaga ngombe ngiri itantato 6000 cows na no yo 6000 families mto mwe 600 million 6000 cows chedo chi kuma mero togulete your excellency ngombe ngiri itantato mero ngwete kya gotembo kedwa ai mero kaire aya kana tuete to ke classrooms chia waziri toka uga ECD classroom a standard classroom embegere equipeto boega in Meru ni ya 1.2 million kana ni ya million nemwe na 200,000 toka aka classrooms ya 1.2 na 600 million iwi classes 500 classes in Meru tuna school 777 kwa wikuga tugatigaria tu only 277 schools chia Meru itena a classroom kia ECD na uko thithia tuka supplementary budget tuka akira bau bangi kana otuka ugatire kana embasare sito nenkera onto alitwa beto iba kwenda othoma o mulitwa nenkera 5000 kumage 600 million bau ni alitwa 120,000 in Meru baba ya ambasare cha 5 million to 2000 but 5000 every student nande ikambale your excellency retadhira kampa ili prive lakini wakili wa magamba na ushugulikira nonto bampete mwanka 25th February na twetho tuterekenie baugite I will be imprisoned kana ngaikuanjera for 3 months mieri 3 na ande fine ya magana 200,000 lakini wakili na ushugulikira so kato kwenda kuga atire antoba mero ibagweri kwethwa bakimenya manto ya pato turi ofisine ija kuba affect either bwega kana buthuku thiri uria wari thirikari ne kagita kau ni onda menjira thithirie antoba mero nda menjete karoma no ntumbesa irazima chiriwe 600 million kinya twageta ya your excellency ikalewa nani antoba mero bakaga maendeleo ya 600 million kwa kinya thirikari la nene nebwiri kufolwaga actions chira to thithia tore office iria yugo cause damage kire antoba toba mero. Thank you so much your excellency no ntuba otonyera otherwise ndira la sell ntuko ithatu ibwega kou bukabangana kenda tumba gutigira utikurara sero ntuku ithatu tumenya tukarera ndru pole mwanka tulithirie nontu tung'ang'ene kabisa tuona kethenya twaewa weva kana shikaniwa mwanka twakinya mwisho na gwatuika no mwanka tushirite na tiwa ke twina marando jange ja maingi owi mwirando mwaki twina nya mwirando ngi noe wakume gitare ya governor Munya noe ndiratumiro baruka the other day na nyayo no kwenda kugwatwa 74 million kwa unande ukigwatwa 600 umenye kinya baba 74 no bakwijirite kwa unte amenyana ate ugakara lakini tukwira tukuromba Murungu kenda nyamo ainya riwa okara kigwatawa na nontu atemba rwe kugwatwa akagwata ngo monka tutithie na ntetekeria tuli acio nthe mbaga cia ambassador na mbaga cia mantu jange ja maendeleo ja Meru kuna ndika kagia na inya tu kabati omirie monka tuli marando ja ujathire kwikioria kingi kiagie finance buringi anda kuria kenda tuthire na finance wanonte buga
inga tuchokete kirigo mawira bakwe imbi bomba kwethira bokiuga nio bekirite boita kuja ndene assembly kwiko butite ndene assembly ndegwa ngabana kiuga ng'ombe no bokuga bogaita kire the current budget utekyo kiaritwa nije kuthithwa nati colleagues bara bangi bakuga bakarita murandi jwa ng'ombe wote kwethira uri kira assembly ande banya kwina maoni mwanya nande bara bakuga bangi babari bakarita ng'ombe bakauga bakagita obisi ngavana mbesa imbere nge ngavana oregiro bakiuga bakotunya na nyoshuru bakwenda gonyenya feeding program ya twana tomeru but nonto public participation ni anderete mwanonte na report yo igachokwa mbuga mbai kiumegera ya kumantariki 25 gwetora na tukethera twina clear picture ya bira berandira mbuga gavana era bakwenda kulita tone imbio ngoma tira migetweke alirwa yake kali toa jojwa one in the family one cow jojwa obisi ngavana bagitembecha na manto ja feeding program akija tuika bakagita madam governor baita ng'ombe na kukundia na ukundia no churu nande bagaita kukundia twana turi oshururi tutibaugira mbugono kana kare kabisa tika bainya baugite bagite nya cia stare nya cia kumara na mantu yangira jau antu abaita mbesa cia kana kara kunywa shuru imakosa jari ku kana kara kathithie kenda kero kakanywa shuru nyina leo kienda gopanishi governor utibwiri kwenda kuikia onto bukire kana kare the innocent kid kana kare kanathu kana kare ga kanuni kana kare ga kithi kana innocent wagatira haki eko ya kithirikari mbi kwethirwa utikuigano na governor ukainyiria mwananchi wa kawaida oni ndiuga kabainya bantu nyete nya ciakwa ende bagatunya kana kare oshuru na bagatunya mwekuru ntigwa ng'ombe omba gukamaitethia riu rio omba yakwa lakini gwatuika no baite pena pawe uwe gwita na bena inyeu ntira thina baita ibaikiange nkathiurunke biu bingi nonto murungu noe era wae kuruntigwa na athini ba murungu wa akabatethera na ntijene ke mawira nonto ri kire assembly wathikiri na thina kabisa ng'ombe ri lakini okithikaire ng'ombe na rugo kali nyomba ya athi na kuona kemathi aria na kumwira nyomba yu yathi mwarimu ambire nkwiripo aga nonto bochurubwa twana tuto nasari in fact ingiri thandatu na manambire chao ni kinyite lakini kwa wataga bena thina kethe na tujabira wataga kona bena thina akwantinge kwenda kuga bethera baitunya waende mbuga MCs bomba kwethera bakithomithirio skuru i bakona ana batibati kwethera bakinyonyochuru so owe mtu gwitwa mawira kiri ambeche ijo wotegeteri chia anabau ndokona kubuichi chidira igitunya inyambere tuya king'ombe ndokona cheo chibati kwethera kebairwa. In fact, thirikari cia matura ititango kine solution. Mukathe president wa Ndeguru na alirite mandu ja feeding program sana. Na inkomenya ni urambuka mathabu jao ja tretania baugite county ire gekira bia cha feeding program. Baka match the same figure. Kenda kumba kwethia kwina that project. Na nuone tinya age support mandu ja feeding program in Nairobi County murandi jura jo governor Sakaja. So na Kiambu na county ingi ndikumenya Chwameru niki maybe MCAs bakuigororo na juu maybe ni ora mbuga jo gwasushitwa na gavana Kawira Mwangaza but nontoni ndari na mbati ndari nya assembly renge ndiru murandi jo ali kunya thirikari nera jura jo ali jo gukundia neria nande gavana nawe akwija gavana Kawira Mwangaza ona maybe the better option ni ushuru na iyo mamurandi jo tethagia muno nonto one ijo tomakinya enrollment ikongera ndene mashukuru nonto mwana ora maybe kwao batikuona gya kureka gya kunywa na nuije mtu ena ampara nyati umbo concentrate skuru mwana ena ampara therefore nonto ndagwitaka kundwa gashuru kale akona na kuona gya kuruma ethere na wirwa gwita skuru sana. Number 2 jo tetheria mandu ja malnutrition which is also a problem kire nara koina thina muno
Therefore oninya ningiromba my colleagues mbera itu support Murandi jo 100% nyago kombeka gwatwika mbechi chikuoneka cia kuongera ijo ngero mbecha tutethie mwana Mumiru. MCAs mentije na gitio lakini kuri MCAs bathomithirie skuru iji bana bakundu ochuru meana aru Kiambu governor wa Kiambu nenda kwamba area poko bakundi area kwa nako barumi Ankara kwao na tiri MCA opinga kiri babo kuthomithia boriri nonto na uko kumara kwibo bathomithirio na bakundu ochuru wije otebombije barabomba kwetha bathomithirie skuru yu nonto tiga mbuga ba na kando ntikumenya lakini MCAs baraba ingi batethomithairia MCAs batethomithairia na wao in public primary schools whether be in private schools na maybe public boarding schools na area gukurewa mbechi iri iguru sana. Ogeja tunya ng'ombe Madam Governor. Keja gutunywa ng'ombe ofisi ntienda gutunywa na ingoromba bagantunya cio kandi urunkonere mwe kwa ya okorea o Sunday na mbuga kana nkongera antu a Sunday aki ngeta jairi ndene kiumia ngathiuru nkatungeta mucemanio ne jo korea nkahejana ngeta ngatuta kairi ngacwa kirandi nakyo kagurenge nkamejana lakini ndonete iri thugani ririega ona rinkiejana ng'ombe mwe nya thirikari niyo iri na inya kiriuni ntomba kuona inyera thirikari niyo na indonete tukomba gutethia antu bau twabanenkera ng'ombe cieria antu bara batina inya njire ciomba gukira kinyari nkuthiurunkia mburi ici nkuona antu bena thina mono kana rundi kumego jimbiru buthu kumono ndi gutega antu bara bakujukagia mburi ukona ewe kalija thahabu wewe ugateka ukona muntu boibu utonga bwawe nyuma na mbere na nteto iri cikumbika ira kieba mono indikana ntuko imwe ndetire kweja na okorea igembe antu bocio na no ntuiba ije tugeta no mukuru uria wenda kweo ng'ombe u athiurunkira nja kiromba kura akiuga ngavana ndero akeja Sunday na ndi athiurunkanirie na nja akiuga ito ngavana eja bumbugire ino tuni nani kwambitani okieni na ngaborie no uri kubu kwenda antu bakauga ingania na ndi mukuru wa athiurunkira akiromba ukura kuromba na ndi gwita ndoria no bu kwenda twa ng'ombe ponthe baugira muntu umwe ndabori na tebora bangite na ndi batendereo mbira lakini ndejere kumenya baadaye mukuru ukathiurunkanagia na nja kwanja akiuga ng'ombe ueja bukareka ntunywa na after once ndaigwa mukuru ng'ombe uwe watendere nyera raome agikira ita ararire nayo onyombewe ikaro au na arakimiri tonga au akiga uo tonga bubwa wora buri ya uo itikeje kuiwa na itikeje kura kwa wategero kona no umarie gintu fulani lakini ni utonga bonene muno kimutungi omba kwithwa ruganira kwikugura ngari lakini muntu uri onere ng'ombe ona jeke iguru ria ruguka na nkore we igwenganirwa anko baromba na gitio bakithura kawira bakathura nkie mwathani ngera kidogo kiuria huko wa ng'ombe antu ni meritwe urongo sana urikonie ng'ombe inokurenkanira labda ni ugatariria miru mara wankiwa meritwe urongo ugatariria mutaratara kana process iro tumagira kumenya nuu mukane ng'ombe process yeu ni na waziri wa agriculture ntije kedhari kukana munini owe wapi akwaro kuja dakika moja process yagikinya kweja maybe mwenda umsongea kidogo agikinya kweja no tukiure kigyo kurwa tuthirangi ora bikwejanga ng'ombe iria tofauti ya ng'ombe ya Korea na ng'ombe ya thirikari ya Korea mbeta antije no kumbetete kwea kunenkera ndeta nkabera ndikuja na ng'ombe ni imwe mpeni muntu bagatara kana tugatara twinde tukarive to one beneficiary lakini yeje ya thirikari ina mutaratara na ina policy na ina njirera beneficiary ataragwa na nonto PS wa agriculture aja na bwiri gutwira kena ng'ombe kinyira muntu ure imukinyagira atia na njira yokwi bega sana excellency Murandi jokwaya na ng'ombe mbere kabisa through the cabinet ni atukirikire criteria ya kwaya na ng'ombe na ni oto kuimplement na first step through wanda admins betu na sub county admins betu ibomba kunenkanira antivat
ne kamba obisine chia assistant chiefs na ward admins batangaza ati Governor Kawira Mwangaza na thirikari Meru County na Department ya Livestock ikethira ikieja na ng'ombe na barabara interested kwa wa ng'ombe batume applications tio through office ya ward admins. Batuma applications tio cha Kenya ward admins chonde karinganiro amwe within every ward kana obora ward ikwethera kwina committee ya at least antu muwanja barabetha ba appointed ni the CEC kana waziri wa agriculture antu bana bo muwanja minimum number muwanja baitha ira ba represent kureta public participation ki process ko ya ng'ombe ikwithera kwina representative wa national government ikwithera kwina chief wa area kana the senior chief wa area ikwithera kwina kana ECC acha laura kwenda a represent kidhani senior chief kana ECC wa that particular ward. Ikwithera kwina representative wa county government itithera twina ward admin I member wa committee na nwethere secretary wa committee itithera twina ward vet officer na ward livestock officer bobaile nabo wetha bawakilishite thirikari itwethera twina atongoria ba makanisa ba faith based organizations dene ya gikaro kiu na itwethera twina atongoria ba SACCOS kana CBOs ki the team ya 7 member committee and those 7 member committee ibo bakaranthi ba chunkuna applications ireterwe ba baketa kinyanja ira chia applicants ba na bakaomba kwa identify ke among barabonde bakwenda kwa wa ng'ombe the most needy person uromba ukaria ng'ombe na urawo ina supportive staff kana antu bo muatia ukaria ng'ombera kana kumenyerera ng'ombera kuma au tukanenkerwa list 20 department now i committee ya tunenkera list ya antu baile pa ward na tukabanga kiatho na gavana Kenya akaya na ng'ombera. That is the procedure, excellency. Niko sawa sasa. Fry. Ndingenda kuririo kidogo ni procedure ko butumaira umenya mena nde wondi mwanya for example municipality wondi bukaba ng'ombe baba ime town municipality wondi already to bayire ng'ombe kundita maine yani balaba yani bwabaire binaba geka ng'ombe yu municipality won't teka a town yake municipality won't ina area yit kuita town na area zira kutena town uleta kambagia indere kwere municipality i town cia ngoroba nyomba kana nduka kana inje cia ntu menya ni ubora yo bakoria atiri no ntukuri antu bamate kwenda ng'ombe procedure bawugite no ntu assembly bawugite buteka mitratara kona kinya mundura bu ng'ombe ri after service irabu kada we mweja county assembly bawi bakurukitie matyo bwana karia ura mundu wa ng'ombe rwa kathingatiro wa service nikena ng'ombe re mbaka itigete kintura itokwira maybe no mwate mushokeria. Thank you very much. Department nio ina mandate ya weka mikakati huu na department nigite mikakati ya kufuatilia ng'ombera obora ng'ombe ni atachitwe to a vet officer na ni atachitwe bando komitira ni ku follow up ni ku make oversight lakini as a department ito kuhakikisha ng'ombera ni kuona free vaccination against milimo ya FMD na milimo yonde ito kufuatilia ng'ombera tukahakikisha ng'ombera in case yenda kugwatwa ito ba free insemination services na tuendelete o kingwete tire ambere thirikari Meru County kugura ng'ombe cia gura gwandegwa ri cia eja gwa bau ikware amekakati endegwa kenda tugia na mekakati ya ng'ombe icia thaici itwagura tuchui no thingata iria gachui kenda gakura gakomora gaitia monga kinya mwisho no tutuchui tutura kweja no
itukweja na mburi chitwere kweja no kumia gitere munya na te ng'ombe ici kweja no ingavana kawira kana thirikari ya gavana ni mama ikwakire gite kwakire kiandegwa na te ng'ombe ici kweja no ni thirikari ya gavana ni mama ina inya mutaratara ina policy ina kamiti ya kuthura kamiti ta ikwa kaire mutaratara jo ta thithwa kaire ya thina na rire iraeja na wainge gutirari na thina na members bamwe bara bakwaria ibari kuthirikari ni wingi cia thitwire kweja na ng'ombe na ndegwa na kwanza mbeca iria tukweja na nicio thaa ici imbeca iria twethire cia gavana kiraitu akurukitie cia ng'ombe tutaringithia cietu twethire ng'ombe ikurukitwe onto tuakurukitwe mitaratara iu ina yari na mbasa leu tekwenda kumenya cha manginyo no to manginyo te kato jaro wiki ngweta no to akoli no kakoli manginyo lakini yankwenda kuria kenda kugia na sheria hii nyingi kwenda kuthekwa muno ofici sheria cie sawa sawa ng'ombe ici twire kuejanwa na ate ici akinya ciekirwa kabari chikwenda kutheka ndo kena mutaratara jo chukaraje kajo kununga na jutanunga mbere ng'ombe iria ciatwire kweja no ciaeja na gona policy iriku kiukio kiuria mburi iritu no tuyonde livestock mburi iritu ire kweja no ri cieja na gona mitaratara iriku iti kweja no thaici tuchui na tungura na bionde bieja na gona mitaratara iriku niji ciakire niki municipality neo ina kambaki mashinani nare na gonto konge go kwingi municipality te manyomba ya ngoro baki na inya Kiambu geta kwanza kwa balithaia ng'ombe inya tunyombene tunini uketha ikanyomba kanini lakini ng'ombe ile au na mwene ng'ombe area kwa guti kumakanya either municipality kana te municipality provided kwina beneficiary mtu ina thina mtu inyiritwe wataro ikamiti area ina chibo ina livestock ina vet person ina mutongeri o kanisa ina member mugwanja na member bau iba ward na batithero bari ona siri na member kumenya ni antu bonthe kogu sio mbere maybe kiuria kiago kia mwisho ukwenda ukonfirm ati ogura ugite no gachokeria wega kenda mumiru wa gwata gae ng'ombe ya thirikari ya governor ni mama excellency kethagira ng'ombe kienini akanenkanira teta ya okorea ng'ombe cha thirikari ticio kolea na kinya ugeta kienini gatunenkanira ng'ombe ikwithira kwina clear branding ya thirikari ya county government of Meru nondo turia muntu ng'ombe na tukamwaka ntukangika wito prefabricated caution gangwendaga utenderia kabisa we utofautia uita mama excellency magegoni mabale bakuga mama ni akora wali involved kuri process ya kweja na ng'ombe uge atire otetianga kwera lingwa ndo tinda koro nojo oni ngikinya kieni nentethero mbije no mbitete kwa ng'ombe cia thirikari kambetaga nkanenkerwa list nkamithoma nkoria kanini Joana akaumira nkamutega ngenda kulira nonto ntimwije ntamuona na ntamuigwa nkanenkerwa list yonthe nkathoma na antu bareo nkabera ine list ira ndanenkerwa nkathoma ndienda kuga gutirio ndamenya no kae wa ng'ombe ndene ward kinya ntuko imwe mbithera list nkathoma nonto kwina committee ile gutara antu bare ya okorea kinya yongeta kweja na ya okorea ntimenyaga no mbitete kwa tofauti ya okorea na ici cia thirikari ya thirikari ni thero ina kamiti banganitie mbere na yeka mikakati na kila kitu nonto ni mantu cia thirikari ya na maratasi ya okorea na Kimiru tunde kuja na ng'ombe mpeni mtu paka umira batano tugashuja agatigwo omwe kiwi kiunduthio nonto ne kwa personal na iro ya rwakwa na ininkwenda kwejana koguo na tofauti nene ng'ombe ya okorea na ng'ombe cia thirikari na yokorea yajana kwa Sunday thirikari yajana ntugo cio bisi na twina atongeria baba bonze kiobisi na ndina mugeka jo mutune nkinyete kiuria gikeja ona mbua nio akwenda kuriria mpaka muriuki ni kwa na muthora njogwa wagetwa aria karibu sana muthora ina bugura ng'ombe ibweja na ng'ombe bugura mbechi ngana ndingenda gichoke bu mwana onse ndingenda nyani atweresera nguruki kiubweze na nabona liongari ibu kuna chigaro turo bwantu bau nontu bainge nontu batura kumeneria ng'ombe nkithugania kwangerekana ndorite mukuru umwe igithera munyaeja na ndewa ri iciabugarurire ndithe chenu nturene baba kauganga
imwe ciago itaciri ndito chithio ng'ombe cigakua bange bagonga chikenda stu nteto taibi ciarwa muno bange beja bagegita kuringana na uthundura bura bathikite gita ria ira mbebire ya jano gitagirito murungi ng'ombe imwe cia ekairwa njabe ketho kinenea ikithari ikiruka kana kajao karia ng'ombe yakua kana ntu mungita bubwa kareka kiubu ezeneri ku impact bukone igarotora bwantu bau kwega sana nyangavana na read about mantu ya ng'ombe na mwe wa ng'ombe na gikeno kira mwe wa ng'ombe aumbite kwithire nakyo mwanga kya kinyila ngavana kinya mbere ngavana njira kwa yana ng'ombe mumeru atwire ai murithi na ekambi ng'ombe na atwiru ni iria ibu ntu nyaringi ndeti ni assembly ndaberere kukia kwithira mtu private kiumbe na kurithia ng'ombe mwe na kurithia ng'ombe yile na akona faida na akathomithiana na njeke aita mbere ni atea thirikari tetheti ungi no ngi nwe kuriku kwa ya ng'ombe mwe kumbikia kwithira kuti sustainable na antu private liba kubithia na imbi is sustainable so tutumba kuwa kwa ya ng'ombe si sustainable because antu privately iba kurithia ng'ombe mwe iba kurithia ng'ombe yile na bageta na mbere ndanga vana akuja kaya na ng'ombe mwe na akaja na nyumba yayo kwa support antu Pameru County kuendelea na biashara ng'ombe oiraba endelea nayo ona mberene. Number 2 ng'ombe isha thirikari na thirikari i process ya kugura into biayo kinya kithai computer kinya kithira ingari kinya kithira ni all these other items ng'ombe nacio cirurwa na mutaratara oyura thirikari yura into bira bingi bionde. Thank you. Tuchokirio tuongere atiri ng'ombe ira bwira kupuriga kugura ya goro muno yali ambe chingana mutaratara thirikari yuwa atiri turida turanjira process ya procurement antu baibindi uratuwa kana ura committee requirement ya that procurement nuane nkairwa contract ya kurambi ng'ombe no ina contract unaandika na kaijorera bwitito wonto na konto no ina contract ya ng'ombe dai ina several people temuntu moyenyo ina several people nonto etre through RFQ na RFQ etre through slots 9 slots no bora slot kwa constituency ina contractor wayo. Thank you. Ato kale tugo tonyakire agriculture na tukale mantu ne ambesha ko ndi thugania twamba tuthirania na antu ba ambesha kenda barugura kanya kire antu bangi mwanonti na mugongo no bachokire namba kire ule tutegete kire baite TV ro tudikirite kire geturo tudikite kire mugo FM namba kwira papa gutumira na ro tutumira namba mugongo ndeje na noyo watumira kire WhatsApp namba ya mudikire wakiutumira kire ni 0738 336 814 0738 336 814 mantu neja ambesha nontu icio cireta mantu mono kwi bungi bure ngienda kuongera kana kwikiuria kia mbesha kireja kiri babu kiuria kia mbesha ira tukwandikairwa kibaune ira mtu akiuga sikonia sikuingea alitibango iba kuri 5.2 kabeba ngana maybe biuria ja biu kira ndona kiajaje ne kikonetie mantu jari mu baisindi bara bakuwa mama batonyera batare wa mbesha na bamo bara bandiki bo berete boka bandika bwi county government ngarika na kinya nara mekumbune ibo aretere mwari mungi na mwari muri otwire watwika twoka andikwa na ntu bathura muno na nkona bandikite abakoga batari wa mbesha iri boka bara mbesha bwe finance na wakiri munene je nontu nwe wakitengo kiu kia wandikani na administration kenda twira mantu jaba ubaikirwe nau maybe akuregwa kana akwendwa wakarire atea na alimo bara postero erua ngwitikia madam Karia areaja na waziri wa kithomo alimo beto ba postetwe skuru ria bari modi jweko ba postire February ko ba postetwe February kingwete
mweri jojo athira iro bararetero bange lakini bara batwire kuritana bara batekuriwa ibara batwire kai baba barareterwe bara batwire batire agwa ne unkuona bandikite aja bakauga tutirega kuriwa bara batwire ba isindi finance nuntu ibo bukuria bonde kwirega kuria mishare ariti bangu giri kalimo bare agwa kando na batwika aturi agwa mo munene arimo bare gipiro le county government bare agwa mo na ariti bangu gibangi ba county government bau bara ikitu nau bakambiria gutarira mushara yao muntu tukwire report and teacher andika baruga kwa skuru eu akuuga that muritani na report le na ambiria ngugi ntuku eu kuma ntuku ire ambiria gwita ngugi ire akambiria gutarira mushara na batonyere February tariki 15 I believe ko babwiri kuri wari kingwete mwiso mweri jo lakini no bire bakuri no tuteka nkomenya ura bakuwe batiri number 2 kuri bobo erite bukabandika na baberite bwendera kuritana skuru wote kurewa rira tukethera twina tonya to kwandika ni bobo ka the first priority lakini bararigarire muno paka wangavana na retere ali mubange bara batwire ku bero bondoke ate ngavana oreta ali mubange yani kwa me ali you so responsibility collective responsibility neku ya mutetheria u kira twathithirie ja thirikari kana ja rutererwa nyomera ikuikia list aritani baria bethirite bakire agwa ne aciari o muritani na skuru ire ari na twa make recommendation yetu gi county public service board dire ke andika na twa bera ne banengere priority aritani ba bethirite bakire agwa ne aciari na bari skuru ire batire andiki thirikari bakuthithia interviews tiao county public service board bauga the interviews were competitive na muritani ura bonere ari mo qualified gebo noe bajukirie na ikwarizire many complaints tia o aritani bau batwire gwitana skuru iu para batajukirwe na complaints iu tiejire both county assembly na inge tieja ruterero wetu ja executive lakini twatagera tuona county assembly ne thithirie inquiry na yeta the chief officers by education na kinya yeta county public service board beta kenda ethithie inquiry yao yona ne ate complaints kwa rais kethera nembie tumite bethera bate andikite aritani bara bethirite bare skuru iu bau bara agwa ne aciari na tukuona kwina issue ile kwagire delay tauga je executive atwetere verdict ya county assembly tuone uchunguzi bwe kuthithia kethera bukagwata county public service board ina makosa kana kethera baka uchunguzi bwe green light na tugwetera muno kwagia kwethera kwina issue kile aritani bara baerwe bakujukua lakini batera report ito andikire county assembly baruga tukiboragia what is the progress ina abakinyete na mantu jaja uchunguzi bwa the recruitment process na twabaka anya 15 days batoe report yeu kethra kwe report benio na kethra bena ini objection ya list area ya tumiro ke batu ni county public service board kethra bena ini objection ya to release list ira na to post ya ritani bara skuru ira baandiki ya ira ba kwa tukite choba batere ku report after ntuko 15 iko thira ira to atomere aritani bau na twethera ote response turona kuma ki county assembly ko as we speak to DJ county assembly kwambiri uchunguzi bwayo imbionere tutina report any report ko complaints ile tuteko ata chiakarire lakini nakunyo ito ari na pressure jon tukethera muritani na netre interview na recruitwa erwa uguqualify you've been successful ke interview na ito amberirie kwa pressure ne aritani bara na are anxious of course bamo bao ibetre kethera bakona nguge beta quit na ara gwita na nguge ana ara gwita na skuru jite in readiness for this new position iko yatomere to andika baruga na ndito ba release posting letters na ba report in those schools last month ya February Kiori kia aritani ke kubwa
Yes. Thank you. Na guti muntu ati uciarithiritwe mbeca twinthe turiagwo umwe muritani uria wi skuru akiriwa irio ndiagwa na no kuigwa batu mishara irigite kuriwa ri aetu ya ariti bangu ki February turite kwa turi mishara mwaka February kwa uti muntu utiri mushara aimbona beto andikira ngavana bakagwa cashews bad dispensary mwanya batiri ni kenda. Is it true? Cashews bad dispensary. Cashews bad dispensaries kwina gintu gitawa FIF. Oye kwa waziri werde omba guchokia guo muno na iturene advertisement yemwe twi na bwana Kiambi na ndaringira county secretary ndamwira kwi advert ndona yari ya Mikindori hospitali tumeona mitandaone bakirikuruta antu baobe board ya hospitali eu ikarikuruti-ongwa na ikaandika cashews bayo na antu bayo na ndaringira biwa ketha twi in order or not in order na ndarandiria na waziri wa health mwira arayas na county public service board tumenya kethira twi in order kana bau bakuthithio no tututaije kethira besa sawene na ndikomba kwithirwa gwi hospitali magana jairi ja 30 antu betenya bakathithia kamubao kaobongwa bakathithia advertisement bakaiandikira antu andi muntu uria wijire aria na andiki ni board ya hospitali eu ethugani county muria lakini ni arrangement cia the local hospital na antu bao na ndiko muntu omba kwethwa ajukitwe na design jeu na atindene ya payroll ya county akararamika akiuga county ta muria lakini mubango jura athithirie na hospitali njene county ite involved lakini amwana bo no tutena waziri no shed light tukamenya boega what is happening na kethira mantu jau ja hospitali ya Mikindori bodi ukumeandikira yaugire ati no tuituonere advert mitandaone bakienda kuricruit on their own ibo bweka muno governor kiure kiurwa kia Mikindori kwina ibenda kuandika mtu mwe wa IT na ibenda kuandika nurses bairi normally ura ukaraga kwina mbechire chietawa cha FIF mbechire ikolekta hospitali tugire mbechiria governor netikiri tumairwo hospitali na ino tutukwithura twina thina muno ya mwere ya antu ba ngugi ba gwita ngugi masibitari batekungana bara twandikite na imbundira cha hospitali chieta cha garanthiguru ikathithia budget yao ikona tukomba kuria mtu ujo tukomba kuria clinic officer tukomba kuria watchman tukomba kuria mtu muna ana nurses kana daktari kwinya bo bandikite daktari na ndi igiatumi antu bara hospitali ya advertisite nikenda yumbo bare agabongwa kwina cashews bo hospitali bo bakwiro batiri agwa itutura kwithurwa twina funding kuma partner wetu Ndaninda naandika kuma kithirikarine na Ndaninda itukwithurwa twina counter funding lakini counter funding ile tukungana arafu mbechira cha Ndaninda nachio ichikara muno itireja ikiatumire muko na batekuriwa na baraba inge ibaraba andikine hospitali chiongwa especially in dispensaries not the dispensaries itibuyete kuri yambecha na ikiatumi dispensary iri kure mokure ya antu bare bwega governor thank you mbuga kiuria giakwa ikiri okay itemized budget kuringana na mibango ira nguigwereo ne ati mbeca cionthe ikajukua chikwe ki rewards na igwate mbeca kiri flagship project na bombere matwendo twira kiri kiuria kia mbere flagship project na ira nyinge ni iri kiri manifesto ekwire orombane okura igakarika ata twaja gwita mubango jujureo boja iri kinya mibango ira tukwigwereo kinya obisi eku minyirie budget kendo nyiwa kuthiuruka kiri wodiu ona ndire nyagitigira au kiri obisi ekwa kenda nyirua budget ntikathiurunke kiwandiu ngwiri kunierua kaiba mawira babwiri kunierua cheo cha gweta Arusha na Tanzania ngwiri kubwiri kunierua mbere ni uchi ya safari na tabamba kuga banyeria ngavana mbeca cia kuthiurunka gweta mashinani na bate kuniria mawira cia gweta Arusha
na bate kunieria mugaine na Frida mbesa cia gwita Nanyuki anga kirasta wapi ende ni kirasta gyakwa na tikia Nairobi na tikia Arusha na tikia London kia mwananchi kikagitwa meya no monga tugapambana na twere anu boe gaduntu kirasta gyakwa na kia mwananchi kiomba kugitwa na kiao gite kugitwa na kiao kio gutina gikuhusu mwananchi no tibi kuongera kia mwananchi na mbuga kawe joshereri tukaritu kinya to the level of 1.5 billion pesa cia development ukwithiria tweta rairo kibao kana utirethiria nkuigua jonthe ganda igua kauka flagship project na kunyia mbeca katagita kuria na bunge na buimbigiro bauga kwina public participation bathithite executive assembly ne gachoke thithia participation ka kwina public ijiri kethiro bwetire ge public kwina need ya gweta ge public kairi kana na boja iri public yuweke ya kuga gintu different na kira babu bwagitite what will happen. Thank you. So kira unitirikiria. Okay, thank you your excellency. Mbele tia musoke inshokerie kiuria kia mantu ya equalize budget ke counties ke wants. Budget principle ya budgeting te equalization kana te kunganania principle ya budgeting ni equity kenda counties jigairwa mbesa kuma ke check release itetawa equalization at the billions iganwa by 47 urako getawa kaithithawa equitably Nairobi kai wambesa hii nyingi nkrokie Meru kai wambesa hii nyingi maybe nkrokie Isiolo ko withawa equity even in the county kile wants kinyachone equity kile maybe northiment kana ward yerere aja municipality kwenda tekio maybe egoji east kwenda ko kabungana ingwetekia kwe kabisa kala ka equity na equalization gakuru kera wakale awo kakaye wakastuga kakalira kwenda komba kuona laki ora muraja ate gitwa kendanga nana no mukue tesa sawa na yo ne principle budgeting ikala na sheria kinyake public finance management no rikana control of budget akiugatre ward fund it is unconstitutional, it is illegal nonto ward fund iko jokia mandate chia executive chia ko implement na ande assembly anto badithia oversight kana badithia representation bakaeria ibo bakagetatea bageta uthithia project na ite obi kinyani nkenda kuona sheria eu kethega kuruka all the parameters cha constitution na public finance management act na sheria ingeta yu especially principles cha budgeting chira chiugane ni equity na equalization about public participation oni orangu etekia ka assembly bakwenda kuvalidate olia executive bathithiria nonto the same mwananchi ora othithiria public participation ya county executive KCFSP no betete kiriwe gote mwananchi ungi urasenchia na maybe kabetete kuvalidate kena na iba kurukia nini era bakiona specifically county executive ni etreke mwananchi na maoni jao yari ya mwananchi. For example, ambuge flagship project flagship project inde project ine na iria governor nenkairwa thithia ndene ya county yewe. A good example ni ya dam. For example, kwa dam tutumirite 40 million yejere ndande nonto egwa kwa ngatho kana egwa kwa igembe ikuona ni nande kenda tunganana kana kwithwa kwina equitable maybe share kire all the counties tugitange ndamu ira to piece twete bandika iria okawandika ndamu wandika ndamu ndio hiro mtu mwakioria orio twina example ya industrial park and aggregation center ile ndene ya Ruire rwarera ward etumira 500 million mbesa ira nande nonto ira ni flagship imami area katomba kujukia industrial park ya bitu gata twebi bandika wandi flagship ere mini kire manifesto ya governor kana kire utaratibu wa thirikari executive kwino nto yenda kuthithia onto bobunene. A good example ni sibitari yetu ya general sibitari area
itugwaka ward block nene kana ni yakiro ward block nene ya mamilioni ja mbeca katomba kuga tugaka unonto project yu nene igitangwa ikwe wandi cionte tuje tutwe na cibitari ri kwena for example ami tugekira tutombo ciekira kunde no tumbesi itikungana lakini kwena aria ramieka mama flagship project ite lazima yithirwe iri guntu kunde ti lazima yithirwe wandi na flagship project no tugerire tuthikia flagship project itigania na rugono ruru katiriro wau no tu te equitable kana te gintu kira gya ku equalize the want as maybe antu baringienda kujukia last financial year irio to ndombere kugithia barabara cionthe na wadi twaga milioni 5 lakini te lazima no tuthuganie kuthithia ka constituency kamwe kari model constituency and that's all tukathiria bou na tukauga ni u ko na ndi kuga ati baga mbeca cionthe ikwali e can disadvantage ya project imwe ile turingienda kuthithia nene ja center jeu mbuga jarami ja cibitari jeu gwaka shandamu jeu gwaka no tutomba kugitanga weta ukibandika iria gantu kenda ati twinde turotunganene koi kwa so selfish na kwethwa inya tutena mathuganio ja kuona mbere twina mathuganio shallow shandoa na jagu na jo tutikwenda tukuga we must free our people from all forms of servitude kenda batu tutotwe free ende tuogerwa mweno ntubwa siasa kana ntubwa hill motives ale itotwe free trikare itengogore kwirikurita na nde mawera eja thithie checking eja thioronke onekethira industrial park yeje ni qualify half a billion kana etikubwa that is his work lakini kile mantu ja kuenda ku mazo kana kuinya executive azini atetwega 60 ndare bo botoneka na inya bill je eu bill bonoko tino yumba gweta nete kuruka no tije u kabisa no tikintu yake ukimba gweta kireo. Thank you so much Governor chokenka dono tubora chokekire kiwe, it was very good na ngurukia to chokera ki waziri ogimari ezire ukutithia bwa kwa chokeke kiurekire ya cibitari ya Mikindori we ogirianga bana omabiri giri no toba bingi barara ya mono to bantu beta ichi kwarwa katuchokea ke cibitari yetu ya Meru Referral Hospital ntukwingano na kana kanyumene araranga Governor wale wacha na ugite na kubanga ni oria atigira cibitari ire gwakwa ithirwe na mwanka private wing itonga tauni ne na bangi baraba guchumba bageta kumama ku ntukwingano na ithiri ituronete eshimiwa beto ba sempre bariungite kuba kiuga kweri tanda bimwe mono bya ntwarume okura kitanda ke maamini antu baire badato na kinyabana. I don't know if it's true hatu ko iyo makana te uma neke ja kwithirwa iyo ma ubangi tada gutigira ntetu gukumba kumena kioria neke thirwa te uma basi it's well and good abura na bunga bana turite aga twagira mwaka private wing kwambia kaneta ambira kwithirwa kwambira ri ikinyete ariko atukwongere kige kenda bietaniria bwa ukawathani nya bitatu turo cibitari ne ibwaga nonto wakatatu kuringanite mbuga kota gakurega gukire kwenda kuria ene au kamite ya kumaba mwiri ne raugite mantu jonte chokera na baraugire nasi umwe aitumira yani aliserve AGF 50 na kwa watego kona kweno nyiu bwao na ndi baratata bakiuga kire budget ira bai ndonde ja 140 million akambere boyo ambeche yu ingi bakenda kumenya atumiro ate so no twire na tena siuma kwidra agisa vanto vale 50 kintu kingi turega kuona senator Kantemiro Kathuri Murongo Mashimwa alete ndawa chambe singano ibo boyaga mono hapa mbere akiuria kya mbere kira kya wondi ira ngabana ugite agaka na ithuru iri na private wing yo manga bana nanenkanire mbecha na nanenkanite 140 million na ona ndio thaiji itwenderete gwaka wondi ira na itukwenda kumithirikiria mwaka joju ithira na itwenderere kugura equipment chayo na cibitari ira itugwita ngugi nyingi muno mbere maitu gwaka gate yayo itukuthithia walkways itukuthithia dental unit kwina mandu ja maingi muno ja kuthithua ara uria na tuchoke kinyayo kimbecho iria cha 140 milioni itukugura inya ambulance enjeru
itukwenda kugura ambulance njega nontu ja maingi tutitherwa twina ambulance njega ira mba guchukia muntu yumba mwike mwanka Nairobi na iturienda kugura ambulance njega modern ira ikariota ICU ira kajukaia antu ikombo baike mwanka Nairobi kwa akwenda kuga ngavana na tunengerete mbe cia kuthirikiria wondi ira na ituchiumitie mbai June twithirwa tukiona kethira mbeche iria tukethirwa tuchitumira nikenda turugura wondi ira bonge nabu iturarugurire kinya corporate clinic 3 weeks ago ituretere twarugura corporate clinic nikenda antu babwe mturo kuithirwa na insurance njega kama mturo kwenda kuona daktari umwega sibitari yetu itherwe na daktari specialist bonde nikienda uro kwenda gwita sibitari iria eta corporate clinic eta ono na corporate clinic iria na ikethirwe gisupport wani private wing. Number 2 ukuria mantu ja ratio ya nurses ima ouga tutekutwenganitie health workers patekungana na ikia mitugire kinya sibitari no tuiba ku collect mbea ciao no twewe rutha tukethirwa sibitari ri kimba kuandika antu bao na inyana ndi turitie public service patuandikire nurses clinical officers na inyana daktari no tubatikungana kwa hiyo ingwenda kuga twina shortages cia daktari na nurses lakini kimwekira tukuthithia ito mikindu diretere yauga ni kwenda kuandika baba no tunde kuthurania mbechi kungana gavana netikiririe tutumaire mbechi ire bakuthurania gutumira sibitari oyu mbundi ire yetete kayona mbechi icio tigara cha kuandika antu basibitari mandaktari yetu bagwita bakarandiguru bakaandika mandaktari bonge nabu seneta wetu na aratureterete ndawa imana aretere ndawa chigwitwa cetirizine ndawa ile cetirizine indawa ile cha choma kana cha allergy antihistamines jeto antihistamines na aretere ndawa na ndawa muthemba jumwe na aretere mpinde 2.4 million na mpinde ile cha cetirizine imwe yuma chiringi imwe o inyago no utare ukona imbeche ingana na ito kuibwa no ntuna aretere mbeche iria kana na aretere ndawa iria na tukan distribute ge sibitari chetu ende mpendo muri nyawe auge tuongerwe mbeche na aruria thirikari nene kenda tutiga gwithwa twiromba misanda o turaretere ndawa iria. Thank you. Ngwetekia giori kio kubwa na tukiongairo ukire sibitari cietu ira twina cio ituciometie mono nontu ici cenjetie na twina improvement nene kiri kuthiurunka nontu twina monitoring team njegere kuthiurunka mwana nti igatigira at least ndawa ira tukuona inka ici gukinya ria twatara ubatu bwetu bwa ndawa kenda ciethwa cing'ani completely masibitari tuona twini allowed 1.2 billion kenda ndawa cikinya poe kora tukwenda na chemithemba yonte twenda 1.2 billion lakini kile budget yetu kutira twakurukia 300 million tutakinya 300 million no gutaga gap ya 1.2 na 300 ukona gap ye nene na kunembi ne sabulira reke baune kiria ngicokia bonge bwegie nacio mo gutumikira antu baba ingi ugataga ge salaries kana ke wage bill yetu iri iguru na iri above kinya ria ikwendekana kwa tuikana ndi batu tu ati maybe 49% na thirikari enda 35% batu tu ati 49% kwa hiyo ora tuweza tukiongaira ritibango ge na uto kuongera gwitia ria mbese ikaingia cia matumizi ya ritibango ge ngurukie cia kugura into bila biomba kubatethia na nditaka tukwithwa twina wendi bungi kana inyenge akongera antu turaga kuongera lakini kulingana na hesabu riria no tuandikane na gwatuika tubandikite lakini batina ndawa cia kuejana no tuandikane gwatuika tukwandikana lakini tukarothithia barabara no tumeshara nitirie nkuruki na yetira itia na kawira twethirere at that level na ikie tumiukuona kinya ntina chief officers bakongana toba kurikurutirwa antu bangi baba inge no tunani ngotara kinya ni basabu nkona atiri twina ritibango giba thirikari yetu bomba kugwatira itengo bimwe antu atithia recruitment tuongera antu baba inge na tutikomba inya go serve barea i at least barabe kubombe kugwathania ngugi ya ndea tumbe gutethaniria no ntu bwa ku revive
batwe development itaitia etora ere ati 30 au ora eri minimum, lakini this time ndelele waziri no monka tushiomie tweetie development from 30 at least to 35 kutuike ko uto kuthithia ende tutura na development emwe miaka yonthe na ndamwira tugerie kunia expenditure matumizi yetu jaje ujaba mawira tujaniye kabisa mangazeti je utoniye kumara ko utoniye onini governor ore anta umara na mbeca cia county miaka ni akuire taito kwaria governors bangi especially be kurubali New York Ponthe, lakini ndinaja no twinkwenda kinya mbeca iu nacio ciekiria au ketha ko ungichumba kuthithia igatetheria mwananchi wa kawaida na ndete kurega kuandikana, lakini nyathene mbeca irio yetu ya kuandikana tutiomba kuongera zaidi no tunokuwa na wage bill yetu ire iguru na tu ya 49% na watho bukiuga tu 35%. Puna ndibu butumite tu tukua mimono amwana bujo u daktari akuga mantu ja FIF sibitali cietu itociometie kenda ciumba kuthurania mbeca nyingi na atua ya mbere ratwajukiriwe ta cashless kiri sibitali iu bagekira mbeca thimona ikarega kwithwa cikijo kugwa na njara na nkira ategeri betu na thikiria betu ibaciumie kurega kunenganira mbeca ciekairo thimona ikariwa na thimu kiri account cia thirikari, account ya sibitali, mbeca irio icio cigatetheria ku revive sibitali iu cietu cie mashinani na nkira ba mawira na MCS baba reaja nabo ibatige kuthiurunka kinya kethate mawira MCS bamo bara bathiurunka bakiuga antu bakare ogoti antu bakare agike na bado na kuija gutara ke kameme kana TV fulani akagwa turenda okurukia 60 milioni tulinge ndari weringa ndari mbeca iri kuna no thiurunkire ukiuga antu bakare ogoti wathiurunkire na thoko ukiuga antu bakare ogoti mbeca iga ikaumaja iguru jamana cigwende guru gutumire na 60 kaina ikauma no ti ogoti bukuriwa kwa una ndi kanya getu turi atongeire twitane antu betu umana kuri ogoti bari ogoti kenda mbeca iu cicoka cithia thoko eria mbeca iu cicoka iri kuriwa cithithia sibitali iu na mantu jangi jau tugita na mbere uno twigwitikia daktari ruri atona kanya kangi ituciumetie sibitali mantu na jama ingi kinyaja health community promoters tuina bo bara batirari ki budget yetu, lakini nande bali ndene baba beta wa madaktari mashinani tuina bo 3,716 na bo bonde itwakurukirie tuga tukabale agagantu kanini thirikari yetu ya county ni guitangirira 500. President wetu Ruto agatwongera 2,500 kenda mtu ule ona ngithano no cia kugura airtime akithiurunka ko iu ni additional burden kana liability tutirari nio yongerwa kiri batwe muntu bagushugurikira mandagitari ba pe mashinani na teka na ndina cio mbeca ikuingia kaigweta kinya igitauka ite kuingia au na nkirikiria ki mantu ja afya jo ndagitari arikie kuga ibwaga kiri senator wetu na turetere ndawa iu, lakini nande na ciumie na ale atutetere mbeca ciongerwe antu atureterwo msaada tureterwo cie mbeca batu tukomba gucotia antu betu nontu yari na power na capacity ya gweta guteta mbeca ikongerwa makaunti batu turi county Meru tukongerwa na ndi kinya kireta iria akethwa na tuteterete mbeca ciongerwa tuomba gutethia sibitali yetu na department ingi tofauti ningwete kiuria gia sibitali tugucokia na ndikenda ntonya na kuma ntuneja ushurubura tukwira ero ningwitikia twina chief officer wa education yale acha nikiendaga twira mutaratara jo ushuru. Asanteni sana. Twina skuru cietu mwana nte skuru 777 ile ciina ECD classes in Meru na ge skuru cionthe joria twina waziri na munini o wacha wa kithomo kuti skuru kinyemwe itikunyuo ushuru na arua twikirie mbeca kuringana na ratio ya na barabariku mbuga kweno oretere wethera kwina 6,000 au kwina 6,000 gwe skuru twanenkanire 90 kwe skuru twanenkanire 60 kwe skuru twanenkanire 70 kwe skuru twanenkanire kuruki yagana twanenkanire 126 kwe skuru twanenkanire 126 kwa uteka mbeca ile cio curi kungana no maskuru jonthe ile nenkanirwa tumita capitation nenkanirwa capitation 400 shillings per child ngana no twana twekuna ndi information yu no uri na tatumba kumenya twina field officers betu rwanginirwa education ibo bathiurunkire amona officers ba maskuru jonthe bakamenya class KKCD kina ana bangana ana bautugatara
times mbeca iria tukweja na tukanenkera skuru eu lakini tukwira mwathani bwaga no tuituongerete enrollment kwa twite tugithagia tutikwinama na ndikia tumio kwethera kwa skuru na ngiri 6 kuringana na twana twari kumbuga 15 kana twana 20 kwa class kina na magana ya 3 class kingi kina na 15 kwa mbeca iri cikuvari kuringana na enrollment ya skuru eu na ndiru kintu kira kingi mbomba kuria ni kiuria kiagie basari kubonde igwa bakiuga kana kyo kwenda kuria ikyo kwenda kuria na tukiaria kikikuriwa kauga mantu ja jochuru lakini au ngokari nyomba ya thitwana twito nini mono ko kemathia bakagerageria ko itwana tunyi mono akenda kunengerwa ngurukia twana turabena tu kira ngokari yakike mantu ya basari okay jotaga basari ralekereria ntukegoro lakini basari ijiri imbira tumite chediri chereri twe kameme ne ali kwethira tukiro aturiria basari rijikeja na irika ikambiria kweja no na ino tutoka kwino chole bona na bure gategatega kuna MCs bara baingi kana gutino chole gategatega MCs bara baingi nawe bambere muntu no edira kure yatiri ire bicheki gaikwa na no kedira gikaya na ringi wedira gitwira kedira botera ranira na MCs no karandi uraka uga mano no bateria kwethira keja wambecha bere ya ashokia itura launchire goro basari to launch 1.6 million na 1.6 million ni mbeca cia county yonde na ward cionde na ward kulingana na proposal cia thithitwe tumiete 3 million o ward ukauga 3 million times 45 ireja 135 million na kwina special ward tuete ile gwatene na muthara tumiete milioni imwe na ndi mbeca ici already cie tayari cionde na kile mbeca iu nacio sheria ile ile ya kurukirwe ni assembly na sheria iji madam Karia ari nayo ile yugaga ambassador cia tukweja nori antu bara bakarire nthiguru kenda basotia na baria ibo bwiri kwithwa bena ka allowance kana batinako na ndikire sheria ile kurukirwe ina percentage ya 3% watuika 3% ni agatumirwa ni kamiti ile gasotia na baria na basari cia tu ibuja antu kaba apply gaba baingi cha mwaka juju na ndi basari tu kweja na bara bathithie application ni ana 85,000 bara ndene county onde ana ngiri 85 kwina kamiti ile gakara nthiguru kende bangania cases ici tuona mwana uju no ndi aliyewa mbeshingana mwana uju ena thineji aliyewa mbeshingana design jeu na ndi kamiti ile ninenkairwa ngiri 90 o ward maita jara bagacemane jonze ikariwa ngiri 90 kinya bacemane maita 50 ngiri 90 bakanenkerwa na kamiti ukereo ndene ya sheria nereo ne kurukirwe ire aja na memba bayo ibaijiwe nibo bakara nthiguru o wandi na madamu agatuthomera kamiti bau kitumi to shereri ni kunenkanira basari mbeca ikwija na inteje nenkairwa akamiti baba kenda bomba gusoti basari mbeca iu cietagwo mwanya kuringana noria waziri wa mbeca na munini bagutariria mbeca cia kuita guikiria akamiti baria iteandikairwa cheki ja uju ingi ciandikiri na ndi batu twina basari na twina cheki ciana ende ngiri 90 iria kuringana na mbeca twiriga guciona January tutina cio kenda akamiti bara banenkerwa na tukona twikia mbeca ici kana cheki ici akamiti bara batwire guita ngugije na batiri bomba gwita batumira batukarira groundine kuno monga twite na mbeca ciao tubari na bacoke tunenkerea na betu basari na ndi dire yetu tingi ni kamiti tutina mbeca cia kwa kamiti bara bakarite nthiguru bathithia mantu ja basari ici na mbeca twirigite January ko ikeja no cia February tuomba kumenyora cikabanganwa kenda kamiti babomba kuliwa akamiti baba na bori ibo bao madam Karia ibwega ngavana county dedairwa na sheria ita retention enhancement fund 2018 na dedairwa erekeretie bwega muno uri ambassador batikweja no na ke sub county ikwithairwa na kamiti barabakarandi kwa mbere mabuge MCS whether bari oversights lakini ikwithairwa na ward admin kana ward administrator uroithairwa patron no ithairwa age coordinator mantu ja basari jonde arafu itwe antu barabandiki be sub county education officers bauna boibo baithairwa be secretary kamiti arafu ikwithairwa na mtu eta sub county education officer representative ikwithairwa na mtu Kenya Primary School Ends Association
ikwetherwo na mto Kenya Secondary School Ends Association representative, itwetherwo na representative of VTC kana vocational training centers, itwetherwo na sponsor school jora twije kwe school chira waitha cia Catholic kana cia Methodist kana whoever might be the sponsor, ikwetherwo na chief for every ward, ikwetherwo na chief, ikwetherwo na regional curriculum officer, na itwetherwo na representative of women na representative of youth na representative of people living with disabilities. Kwa hivyo ibo bakarande tira twaita mutandaone jana ndi twaitere November twaita mutandaone twauga na ndi tukaeja na basari anto abapuraga na form ikethira chie kwa order admin kwa chibo beta bakajukia beta baga apply job kwa this time bara apply around 85,000 applicants na ndi bara bakarande bakona no ina thina menya mboro wonde wa apply ga ina thina ende baga tega no ina thina nkuruki unge no ina balance nene no umete njete gocio mbano tothikira kamite umete wa uge community kwa iba kumenyana kwa na ndi bakaga na kintu kira tukukatha Murungu ke jonga bana na tungaidire na nyasheria ne kuga tukaeja na less 2000 na tubokara ndi bakoeja na cha mwaka juju na ndi bakaewa ana 52,000 ka 50 ngiro 50 na ijiri kwa hivyo ibo baka benefit na jora bo igwa mbeca cia basari irio atweterete inge ciuma na nditwambiria gwikia na tugaikia per award yonde na no to we have learned lessons ekeri turaejanire last time ira nyayongwa twaete ana 52,249 itwonere rimwe igo gweta goka no twantu ibaba inge goka baraba batikujukia cheki bo bakujukia na nditurenda bongwa achiari barana bao baegi beje muchemanio ne jo kenda bajokia cheki na aribo bao bare bona cheki gwe koeja no yes kiule gya kwa kali nandi bogete na MCs wandera no togo no guteka kuthithia oversight yao MCs ba ntere cionde kinya na aru akiaria ibugire to bakaribishite waigwa no tugatangasa ontuko na mathaa chagwikia mbasari kwa hiyo tukaribishite MCS ponte o mtu ethiro ari kwawe tucemanie ground ine twatugwita mitungu mawira na bwiri kwithwa areo akonora tunkona twina kiroria thangatha akethwa areo nkona twina muguno original mbeu akethwa areo esimu abetu bonde nitubagwete ogeni kiri mutaratara jo kweja na basari pedho bareo pone ana bao bagitetheka na tugite ni wazi na twacoka tugaita copies photocopy nyingi mono kenda tutigera community ya wandi ubamenya milioni ciao ithaturi cigaitwo atia mtu atigwa na marietwa na skuru na ntora na mbesha utigwo kithoma giuku giaku umenyana bau bae mbesha atia na yumo taratara tukambiria mbesha ingi cieja twithiurunka ward 45 chionde na itukuromba MCS pedwe bareo batwikie batutwarie nguyu na bagitega ketha mutaratara juu gwita bwega kana jutireta bwega bwega gavana wiko gwa kangwa tande kuigwa kwembeca bweterete na ciana irio antu bono ndaigwa madam kari alo mankuigwa ne antu baguchiumba pasibu pa sub county pa administrator ward administrator obauta antu bena thina ana bara baromba basare ne antu bena thipa mo bena thina nene na inya sana ikethirwa mbeca ciao irio na iu ingi no icherero na inya butikairia ana babange bugati gwa bukibasoti nyumene mbeca ciao cieja na ingwitikia kinya bongo ante kwenda kuimanje nchibu no aro mbeca cia basari ya mwana otio chumba kana bara bange toigwa to batho mwari madam Karia. Thank you. Ibwaga tukaberia mutaratara jo egitarikte kuraja mono na mbuga after a week not to of course the activities tutagaira twina cio kiumia kiki gitatu ketha na to activities to bangi mbere mbeca ciuma ici ya basari inya tweterete inya ciarega kweja mbua kiumia kira gya 20 tukambiria kuonethera tukambiria gwikia mbeca iu na mono nkuruki inya turindenda inya na bare okenda bajukia cheki ubeta na cio inya bara bare o me county no tugintu kingi tunotisite don't have said atokutega lessons learned ituronera gwecheki gweta cieta cigatugumira pari na nditugacoka irwa ci still lakini tukona keja kuthura inya mwana omba kuthura leo na muciari leo bakayukia cheki iregeta mapema baturetera receipt it would be easier for us
yes na nditwategera mantu jau kenda tubangania kuma kiumia gia 28th au first week of April ana barenja kenda tonethera tukaikia cheki ukenda ciethirwa cheki itegwikwa na baendelea ku complain mbeca itira kinya. Thank you. Kwa umo muthora kuraia kinya biki ya mwana na iterwa mutugwa karuma kaigwa no bikoya anto bae kuria atiri irasima mbeca uchithirire irasima betere chiambe chije bajairi kwe botomba kwandika inya baruga skuru bugatiri kana kamugongo na ndeno ina tukenge kana kamugongo itokete mbasari ko ikathoma tukarete uche bau bangi chikinya kweja kwa mwana ntiri wena muthaura njogu wati bubu tete yo boko inya boteja na anu tutubulite marandu je no bubu tyo ciomba batu atwandiki mea na inye bwa kuri ou no tumenya lwaria rwarurire owe ntugo tendigara thimo mandu ambesa ko kakambuni egwete ciomba lwaria rwarurire tenya kwena akie mtu ojo ukuwa mtu akingwate akiuga na tatutirite antu na akabatetera na inya muno akiuga batirei mwalimu ati ciomba akendo mutetera ariwa menyote mtu utikwenda akia weke thana itire ngugi mtu agutinda kutara mbasari ntuko nenge ntuko 15 ucoke okaeja na mbasari no ta muri angala mere atura ne okuma for example kethira tuyeja na cia municipality mtu uma na ure kuraja akeja o ntuko na ngara mewe ucoke wethie na ndi ojo wena ociomba indi gwena agwa gucereri no tutikurite no tikwenda kweja na gwa no ociomba ibambe bali wana bathona kole umukiria kwenda kuga mantu yo ja uchuru kula. Thank you Manonte, thank you Madam Governor. All protocols observed. Kwa nyayo kai comment jamlik na mbuga hombira mbugi uno ntuboria twina mantu ja kithomo thai mbuga amba dende antio twana ntikware ndi mukirio kusimba imbetwa ndi very passionate na twana ndithi ya gipindi gia twana na gintu kindigaririe mono ikuigwa ati kwi antu bakwenda ikurwa na feeding program thai ndi comment ndi antikiki timukirio kusimba kiuria kia mbere nkoria ndira tumika rules twe atongeria nyante kwariria atongeria tubuonde bara mtu etherwe mutongeria na arachitaga mutongeria ndire ogwikira rules ira cionde ogwikiria tugenkiareria kinyathikiria betu bonde na arabari na tegeri betu babaite ndire oku make rule no itherwa wize ntuku imwe ukethirwa utimutongeria ntune ari uri no ge expect mbuga withirwa gisavwa imtori ongi uti ugwe. For example ndi muga FM daizi ndi munene wa muga FM mawatho jacho ndendithe yandithe ambije kwentu kwimanga umare ante andio na nontu nte andi antu aria ngeje ikuma na arua kana murungu akezo mbeta na arua mtura wezete after oni mawatho jara ntigire ya kwamba kuria company area mture ombete kwithirwa agime trust ni ntongeria ndi mutongeria kana gekithirwe kitharia na ndi antio twana nkoria ndira mbugo kathiro nko kiuga kana kiuga ga feeding program jeje itwe ndira okethwa tuge ugo mbere kwithirwa ogitumira mbuga ambassador jera ati ukethwa mbugo ote kwenda mbuga antu bayora babati kwithirwa bakewa nkoria kiuria ngaciuria atiri antu ne are mbuga are ote kuthuganire mwana joria kwina muciari ki antu ja bara ara ki mbuga bau bakwita siasa jaiu bwa mbere kwina muciari uri antu aria kwi mwekuru kuga ndi na kana uri antu aria okethirwa akiuga gontu ja buria na akarega na akawithirwa akiringa siasa mbuga cio jinga cia kuga mbuga na jaraba bakaewa feeding program no kurikana mbuga ndira bigerio biomaira kwiana ndathikaira no ntituthithe nteto ana bara baba mabauga bakauga ki bara bare top students ugaga bakauga oni ndeta tugethera iskuru kana kirasine ngatinda uire bira ndo mirwe skuru ibyo ngakama togoro ngeta mbuga ngashare na sisters bakwa kana siblings bakwa we mutongeria we yare thano kulinga siasa jaiu nduga ndi antikiki tafadhali ndi withuganirie uchiurie biuria uchiurie dia we muchiari ethe ote muchiari we kana kamusika mucore oku kana we kana kama wanonge kana we muturi kinyo mwega we mtu ina mwana umba kwithiro kiringa siasa iyo ndira tukuringa siasa wambothuganie twina ra ome twe athikiria kinyo tutukairwa mantu ja moito tegae tukona ra kwina mantu ja bugi na ra gutina mantu ja bugi ando andareka kugweta mantu ja ujana ngeta ntinga ndiri. Thank you. Mwongere ni karuika ngiga ugatuko
uyi antio twana wengwa kou nandi batwi tugaita erere yetu mwana nti na tushumi gutethia kana Kameru tutena ndoa tutena interest iriko kana iriko aja yetu ikana Kameru gatetheke na irio nkuromba riromba nkauga atiri no withwo ti kwenda kawira lakini enda muturi oku no withwo ti kwenda ngavano buru uri mono kaigwa buthuku enda mutura murungu ombere winture neku no withwo ti kuigano na ngavano ojo lakini ukauna sheria no kathuke sheria nuntu bokwithwa uti kwenda ngavano ojo Biblia iriuga mantu ja sheria para batithagia mawatho ja mai ja kwinyiria nkea Biblia ni tariritie mantu jau ntitumiria no ntudimutumiria lakini ukaya kuthithia watho bo kwinyiria nkea imurungu wengo gapambana na gwe ndite mwanadamu na utumba gutesa kawira nuntu na ndiri ni mbugana bakwa batithoma school jewe ichi cia public balithoma mbuga academy na school ingi jaiu na kinya kiki na kinya ogwe na kinya waziri baba na kinya MCS baba kutitwa na twao tukuthoma public schools tona twao tukuthoma public schools ija kawira ria ndari kana nandi ciekire maguru neja muciari uwe na kana kalindene ya public school ciekire maguru neja muciari ura wita akalimia magana jairi ura wita kura nguo na 200 kana na 50 ciekire maguru neja hasurorea utinda barabara ne kwatata uri thugani atarire okumwatakia kana kawe kanywa ushuru na thirikari ikibanganagia kana kau kanywa ushuru ciekire mathugano ya muntu na thine temiri na mantu ja cenjagia tutigeni kurombanira mantu ja maino tutijiro jiro akuru akaratea utijiana bara murungu akwete bagakaratea membi rojo ibobomba gwitio ushuru buria utijenje kwiga karatea mantu yaro kuthithia tathithagio gitegaira no kikagaraja ugo kwithithiria wengwa na ria tukairita na kuthithia mantu ya katukwithithiria kutiro tukathithia sheria ya kuangamisa nkea kutiro tukaenga ng'ombe kire program cia thirikari ati nuntu no kumena ngavana kana no gukira ngavana cia kana project ya ng'ombe apana na kinya ng'ombe itio kana irio mwana nti nkia ngavana taethirwe ngavana ng'ombe cia thirikari ari na murungu no akenda kutharima kinyanto bakarungama bakainga meari atia akutharima kwena ng'ombe kana gutena ng'ombe antu atuinyiria antu ngavana ari mwe ime yake 10 murungu akamwa either kwena ng'ombe kana gutena ng'ombe either kwena ushuru bwana kana gutena ushuru bwana murungu ewe ime yake 10 ni 10 no tirigeria kwa ndi tukainyiria tukainyiria antu ba murungu no ntubo kwenda kugita ngavana maguru kwenda kwethia ngavana na ndio churu ibo mwaka mono anga ng'ombe icio mbo mwaka mono ari murungu aejaga antu bawe favor na njira cia kurigaria no inge ng'ombe mwathanya kaeja na favor na njira ingi no urigerio churu murungu akaeja na favor na njira ingi ko ugatara masabu jakwe ira murungu agutethia na bwaku tugwatanire twinde tukithie Meru na mono tutethia antu baba ri nthiguru no ntuitwe bategete bara tweiwathani na tweiutongeria na arua tubatethia na itu murungu aete kanya kau tubatethia na ndiketha mwathani okwa kanya kau gutethia antu bawandieku ukabanyima kiao baigirwe kiao batethie na mwathani agakutharima na njira mwanya na inyabara nabo tukuga batina baba ojo gwitwa Muthora Njogu akuga tutibwiri ko bathikira ja baba ba mbasari ba kamiti ici kinyabo itubwiri kumenya ni antu tu na baya na thina ciao no kethirwa tweta na njira jeu na aru na sisi batitho bagomete kana sisi bena thina ri ko bagomete na aru batina mbeca bena cio babu bweta guntu butiri au ndo wana twariria mono mukiri no achoki na ndi turenda kuga mtu nanenkero akiewe na batu tikwenda kuthurumwe ni body turenda guita ngugi uria bwirite na bongi urikana nabo assembly bare bakeja kuigwa tukwambiria kuthithia mantu giutati either tutanenkera antu bare haki yao iumenya no yume impeachment ingi no kuona joka kulingiomba kwija yo mwankira nandi kulingana na network yaku na ndimenya otyomba kugiroreria mantu ja jau lakini nandi na mbuga murunguro rare goro nwe na aru na nwe rojo murunguro uruite goro nwe na aru na nwe rojo na inyekeja menya murungu no areo na ino monga kuthwo kwina sababu na mwathani no rujaga wengwa na murungu no kintu kira imbera antu nkabera atiri mwana nti what God has installed kintu kira mwathani ayikite o wengwa na atetaira gintu kiawe
koguo ntina power ya kurigiria ende mumbikio ena power either ya kurigiria kana kundiri no ntu bubweja. Mbuga tukeja kuthiria na wa kithomo kethari tukuthiria uturetero babara wa kithomo ndiuga kinya wa roje na kunya mbere ya roje eja kwina boa utwenjite nyingi kingwete na riri antu ibakuria pipe cia roje baba ingi sana tutiromba kuikia pipe cia roje kiri project iri rombete nontu mbeca cietu cia mwaka juju tutagetete guiquipu boa house itwenjere mambo auja maingi mono uthate gintu na itaki lakini ande mwaka juju turiuga turithie na itwambiritie kuntu mwanya itwambiritie gwikira matangi na turikira mita 12 uraja na tugekira gitangi gia 24,000 liters na tiga plastic ibira bia chuma kuna ande itwambiritie exercise hiyo na within a month or so tukatha tukuthiria gwikira matangi jau chonthe na twa blood na twa cement rantu baraba kanyera roje na ndoji uciambiria kunyua na ndikie tumi mwaka juju tutina mantu ja project nyingi ya ile twaeja ni tere aringi pipe last financial year ituombera kweja na pipe nyingi mono matangi nini nto jabiu lakini riri tutiromba no tutagetete mbere tombe tu equip bila tu enabio marinya ja ujonte twenjire jonte ja gukirwa kenda twithwa twina roje ubu taratibu bra twina bu na ndamwira na cio twenja ithatu cionthe icio njurire na ndamwiucie na roje na iro gutethia antu betu especially ndamwire ritigania na ere rigembe itethetie na inya mono ng'ombe cietu itigwita kugwatirwa na aria ciuragwa nontu bwa ndamwici kumba gusupply roje kou au nio tukinyete mantu na ja roje mantu na ja barabara na ndende ngienda nontu ambulire antu ingwitikia ita wakolene ukeja guthe ita bakandekera indone bakiteta ndende igembe nothe bauga ngari ire ndere tinja ruje ukarano gitarina na bugita batemerekeria yuma ndio ate ukali waziri roje ndaikemwe waziri ndenda kuwatania kenge ngutumini antu betu kethra ukabatethia ala wita chure ibetera baraye wa project idano cheruji project idano baingira kithino ke mutuja bakuingira kithino ke mutuja baringa pipe cia plastic inthiguru senator Omero kathuria bakira intake ande kuma kiria baingirite ruji monka intake bekirite pipe cia plastic na rimwire igatonya maiga igatonya into bingiro yuko gwita clean intake iba ukuria kethra mwaka jombo batethio pipe cia chuma kenda iteta ruji. Thank you Kitingwete. First of all muthikiria bitawa Jack Muthamia ni waziri wa rui na riera so uranga akwira excellence the governor na promise re kwa antu bonde rui bothi rwa kurima na rwa kunyua so eu responsibility tu na responsibility ngavana pia kendo bothi misha manifesto yake so uraba kedia ibandike proposal hiyo obisine kwa lakini nteba promise that mwaka yo no nto budget tu tumira mwaka yo rindi ni thiritie ni implementation tukuthithia so nteba promise mwaka yo barete nyumara proposal then mwaka yo tuitite tukona kithira assembly atwikira mbesa genda tumbo batethi jara yangi mwana nteo bakuria ya Igembe North itwithero twina thina na thina ya Igembe North sana nira twita geological Meru yonde ora ikiri ina different geologies kana ura murungu ombire nthikari so Igembe North nithero yina kintu kira twita volcanic ash ni rira volcano kana rira irima bia formawa rira bia ukira kuri na ndastira yuma sana niyo yete rutere rwa Igembe North na ku prove nibu ya karikire okia kulwelia ntura isingi cionthe okia kinya antu kwitwa mairi thatu au nio muro yo muthia yuri kuma wite Igembe yonthe Igembe North itina muro kinya yuriku no nturura ruitana ruonde ruitande so Igembe North ni thero ina thina sana ikwinja tika turete kwinjira antu bara mbwa wira tukuria ara kuma mweri okenda tukingangana kabisa kwinja mbwa wira na sana uko arikana arandi kiri Igembe North ukarikana ndi sometimes womba kwina marandi wina equipment yaku wina kinya machine ile kwinja wina ama bionde vya na manarandi bosi Igembe North twita between 300 wita mwanka 450 meters kukura ya muno
no kia kulwelia chumera tuwete chumera imwe mita 5 ithero ina kilo 100. So kilo 100 uketa 450 meters. Sometimes withera machine wete orito bunene muno rĩrĩa watorito no ntubara ukanika shiranda kueleza ni umwe na maram inama ya collapse narandi ikawata amera tutumera kwinja. So ithera gembe not ithera isi lumu no kwinja. So no tukwendelea kung'ang'ana kwinja na tukiumara tukethera tukuthiria kubenjera kwa antu bakorene bakona ruji baraugire baterekeria machine ukoberate bero bakaibwa bena wasiwasi kabisa igembe no thitumenyereti una itwinjite ithima bibingi successfully but kabiria muno. Thank you so much waziri bombere gucokeria ngatho karikana kanyumene yakwe na uthundira burathikite naonekana performete bwega muno with the best of the CCs which is very good. We are proud of that. Bombere mabira ngatho chitono babumu. Thank you. Bonge na bubrandi ngenda gukuria ikira ngorite kinya municipal manager na Arua ntato yegene na mekawa menante gotana lietwa umba gutinya karukiri no ketera rukoiro kuma mukawe no kina maera ke pavement rukena ukona tiruru gweta ndegure municipal manager ambira ntato ndombo kuria watari onkurukini atyo bangite bwajairi kwina ntato eje ya ngarichi exhausters watega da ijuritera mutindwa mugutano ni naria chirita rokoinya thaenderea thaithano thasta na mugwanja ntuberija wengi obore bakuikurigana na licenses chiao kwiyumba kwa understand no baita kogoro ne kana kirukiri nontubwa bara bakuremeka weneu na nguru kinya bara ba nontu jaba biashara bara bengo gine bwacha tatu na bomutia kwina siwalenji system ira po twiri tibu gitrangugi na ibu kuthithia ya kinyana mwankire kitanero nto igitari muchomena jonge tware au twire December ne awu ikethero gwetanga nenda kutira ndize kwathora kutira ne kethero tathira kathira ri ne kethero kutira ri ne atatu kono siwe njio twikiona kana chikite ka barabara na njirene. Thank you. Okay, thank you. Wambere asante sana ka mention yara mention ya mbere rira ndetire Nakuru ntejira kiewa kyako akiningwa ndejira kiewa kya ngavana na retend kana na revoted research ile with to Kenya yonde antu bonde baringite kura the whole country na baboti ngavana etu are the best performing governor na inda about Rwanda the best performing CC in Eastern region na pia in Meru County. Then burabunge mantu yo mbrudiria ya ruko sana ruruku ruwita buraruku release na ukiri drainage systems. First of all kiri thirikari atwatwire kuo kitambo tutari turuturini anturabeta environmental inspectors antuba kibadhiata na sheria public health in department health yake mbati thaitura commencere kuturini antubetu kenda baewa license ira cia ku prosecute antubra bakuta gwiyo ntu yeu so far mupango tu na yo kenda nabo antubetu environment officers ba license ne mabetho bari inspectors environmental inspectors kenda ba watana na public health bomba kutimisa mantu yo yonde. Now umburi kiuri kya sewerage maybe kiuri sewerage ka kiwatanithia na mpango yura excellence na yo tauni cietu cionde cia Meru in terms of road and in terms of sewerage system. Rutero sewerage bwithiru kuma 2015 all the way to 2018 na to expect it ka thiria mbai 2018. So far mwanka thai turari na Tana Water Works na mbundi yonde yite na invested nya excellence the governor be yite omo brief no tungavana na ntumite na wambira na kwenda brief ya na ta sewerage system ikwendelea Meru County na ndio ita mbundi then yejire na yeye tumbrifu tura mwanka thai 72% of the work is done kintu kira kitiere kira thai engineers bari on the ground bakithithacia nira beta last mile no nira connectivity ya connect kenda users no to main trunk line already ni thithikite but antu batemea kutumira trunk line ira no to bata connect nyumba kwa nyumba so eu ne kuthithika laterals na main trunk lines engineers bari around your years we are talking iba kuendelea kuthithia designs. So now that is Meru Town. Burabunge excellence the governor na turito andike proposal na turie mbesa cia Meru Town no Meru Town uri rute kwana na ni tuombere kuandikira Tana Water Works
na last week kuronda hari Nairobi gavana ntumite Nairobi takulwendia ina process wiki nyite na African Development Bank nira wire ya toa 2.6 billion ya Meru Town kenda Meru Town yomba kuona rwiro kwana nonto problem yetu ni othai rwiro rwingi tweru pump kuma au treatment works mwanka nara kenda rusabu makutano na kithoka but now twitite kuira rwirungi antu gwitawa mutuaro na treatment works iri okwa kibirisha kende supply town ira cionthe no to responsibility now ya mewas ku supply municipality yonthe ro yana na ibu kumya municipality na ikinyite nikinyite nsiru nikinyite all the way mwanka subuiga so rwiruru ri ya rutethie all the way from kibirisha rwina merutethie ntugi rwina merutethie kirua rwina merutethie makutano nkunga roki ruiri kithoka na kaga kenda rwatu na ruo Meru Town thaino nturuti kwana turundikiti kuma nyumara kuma milimani all the way kwina mamwanka area sege yake so now you need Meru Town kuendelea kile town irengi already excellence nombite kwaria na Tana Water Works Development Agency already itoe hii project ya Timau ya water na pia sewerage so I think bogu ntu bakwiriru ntu Timau nabo dinera tu na Timau ni mbiki muno ni erui but dine unitete kuthira no already engineers na surveyors on the ground tweta nje ruterero mawa nakuo ikwabwithirwe sewerage system ya around 700 million that is 2017 but sewerage system ile tutumika mwanka thai na re tumika ni Mao hospital wake ya tumika Mau Angaos secondary school na tumika na area na raura de kwa DC but now excellence na rombre kwaria na Tana Water Works ibara twere engineers on the ground thai na ibatu etembesa kenda ne obwithua ira twita last mile kenda yomba tumika no mawa yomba kubwa vile ibakuthithia sokoni mwara survey ya roe kenda kinyaru irura na ruo rutikwana rumba connectwa mawa sana yomba otetheka ira tauni rengi nioni Murire Karama Mudhara na Karumo already tumbite kwa mbesa 117 million engineers were on the site taiba kimaki beneficiaries kenda no town irengi nacio ira excellence akwenda ikura all the way from Murire Karama yonde kura mwanka Kenjai mwanka Karumo Technical University na ziomba kuona roe na hivi karibuni mbesa una sitwa ine antu baitwa WSTF no bagwita bakari release mbesa na itwiri tutethia kiruterero kuria VAT na excellence na ra provide that money in the budget kenda tubari turira the control no to VAT no mankeriwe no a provide pesa cia sekuritagu yonde town irengi ni nkubu kinyakusi wa engineer nkubu na water system nkubu engineers already there on the ground bakithi the survey and designs na isi nyasi to promise na sio tukaya wa mbesa no to already to promete proposals yetu so town ira sionde on to dawo on to anto bengi bombo si ure excellence kara a concentrate muno na maybe rural areas na Mboa House na concentrate na ndamu in the rural areas maybe all towns no uputika so itu consider mwananchi wonde na excellence is working very hard to make sure that anto betu ba Meru wonde ibakuirirwa matunda ya vision ireke ku make Meru happy. Makofi kwa waziri. Tutete o waziri no tutoko gwetero mantu ja Timau and then Maua na itwije isiaere municipality tulingienda waziri wa land atwira no tukwena kasumba gakuga mbesha cha municipality ciejere cianenkanirwe buga bara tutarite bari bond ibo bakuria mbesha uje yu waziri ulingi twira kethira mbesha yu cikweja mwana nte kinyokuria kingi wijite haraka time is not with us kabo kuthoma biuri byakwa kanate nonto menya ono ndigale na kurongo gwatera wajojo Mao municipality mbeche ichiejire ichininire keretwe na kedri kwa ichigatumira atananjire nkwi unte kuthoma biuri byaku akaraki mwana inchi na imbi ya bwiri kuria na imbi oragia na nkamwanza jarabo kuria na joba mburia utibo kumburia nikankumenya jarabo bwiri kwetha bakioragia bwega kioketombe ya kioke Maua. Okay, bwega litora kwa beta wa Monica. Thank you, Your Excellency. Thank you, our friends from Muge and Geto. Ankwenda kuga mbesha utembesha ile ya mwakathai cia municipality igoro ilio CS wa treasury
Njuguna Ndung'u arasainire financial agreement na antu ba World Bank. Okuigwa nya assessment ba chama wote jo cie ya twambiria mu otesha municipality ile nya municipality Kinyemwe Kinyamutindwa. Yes, Kinyamutindwa Kenya yonthe igoro irio CS wa treasury Njuguna Ndung'u arasainire finance agreement for all the municipalities. There are only 77 municipalities who are benefiting. Yeah. Oija kuga mtu uria gwita akienda ya muromo jo kuga bondi ya mawa ni imbesha uyu murongo mbesha ubandu igatonya Chuma Central Bank iliona ndero tukamba access na bandu itira release nko bana ndere burale ndio ne gutalirwo itira talirwo no ntu can verify that information. Thank you, Your Excellency. Na mbere ngachokeria Excellency nkatho sana no tuidikana ari nginari site lakini no tuba wendo boyo kuma clean ground nkubo ibetekererie tuendele na municipality na ndenda kuga ndende Meru up to now municipality ila shi approve na shi tayari ni municipality ithatu ni Maua, Meru na Timau, lakini Timau itiraomba gukuluka kwa approved nonto bwa population ira World Bank batumaira census ya 2019 na batumira census ya 2019 Timau ikaonekana itena right population na kulingana na mibango ile endelea inyalo ke jimu yeko lokete ya jimu ya dira kwa metaratara kwa aggressiveness yetareo ya ku define boundaries yoto kwenda kwa ajili ya thai na geto mitore aggressive na kwethia in fact thai ngabana na twete kibarua etwa upgrade all the towns all urban centers to see upgrade ila to kuba kwa upgrade municipality to see upgrade ingeshie towns na ila toka omba kinyethia cities to ciethe murungu eto mbaithia fona utesete twenio so nkobone te onto gushiria rwero nkoboya municipality na Mekindori na itokwenda ku balance all constituency on every constituency in a municipality no to mebango uyeya etekeo tukila kwena yathai ingwetekia naonete mbere yakona ministry ya urban development ne kwenda neonete sana ne kwenda gukuria towns na nkoboke thane ari municipality thai kithari thabune itekithari dismiss no tukona population ya nkobone nyinge kirukia Timau so kadha nkobone ari municipality thai kitoketha tuna 3 municipalities ile ku benefit lakini so far to can benefit na Maua na Meru no to population ishawishi kubwa na utinya shiringi ireja nkwenda gucokeria kairuti mbese ireja igoro ira sainawa kenda ciumba ku distributwa ki municipality onde na cia distributwa iri keja Meru ni two municipalities that is Maua and Meru no tuna kuigwa bwega Timau batumira census ya 2019 na bagutega fadhili betu bona isaburi antu bau ritikungana kana tutigwetania kwauna ndetu kamba gwetera kidogo ruterwa Timau mwaka to census you maybe ba upgrade na miaka ithatu ene otha iji kenda tumba ku benefit na nkirombaga na ngishoka iri antu bataita nkatho na antu bankubo nkatho nontu bwangwa atariro twathithirie na ndio ketho iturari nayo eu nontu ina population ikungana iringi tetheka lakini tukoromba murungu riu ringi ikomba gutetheka bantu neja department ya Monica itumbete kwethwa twina afadhili bakuthithia mjini salama na majengo na itumbete kwa na afadhili bau na already tuendelete na ngugi tuwe tutokiandika na betu around 1500 so far kire mjini majengo salama na afadhili bau tugekira rami berese kidogo na nyambere tutakinya Your Excellency kwenda kulika ni arua no ayanire proposal kire programs yote na social World Bank ikenda more ayuthi baba ingi baomba ku benefit kwa hivyo tweteretea positive feedback ya kumanya na kurira goku kurorerere ki World Bank no tukongelwa youth baba ingi baba kaandikwa na ikumanya kire mubango yoku yakurera youth ingweteke ino baritire idea ayuthi bombe kwithia baki benefit inkwenda kuwa kire na ngucokeria nkatho no tubo tutethia kire na kwa rene encroachment sana ke
majengo na mjini na salama uri ubeleza mibango erereo thai tuwikirwa I must ithatu majengo iyele mjini na emwe salama na orendi tukubithia tendering process ya kuwekera lami mjini na majengo na salama ikanjiria wekirwa lami ukethea kwena sanitation wekirwa na sanitation na drainage ikathongomwa iwetete kuthongoma nkiro kiu yetawa informal settlement na orendi ngavana na rombete 7 other slums sie considered na itokwirigira inyayo kuona a positive remarks akiaragio tukwenda kumenya wikinya kumuria kiuria waziri wa Ruji utwekanya waziri wa barabara eje kenda tumba kuitana mpoito kithirika area kwikiuria kwenda kumuria. Thank you governor na waziri ndira twalera ringi itwariririe mantu jankubu ndako eresiri antu bari bageretie thirikari mbere negeretie kureta municipality lakini ule etire njirere tumire gwatwika antu bara bataita ndi umo wao baigwa batinganiri yeijire o ande atuge antu ne antu bonde bataita ibwaga no ntu tukwira wite antu bara kienine diwa diregoro bakwira mantu jara bakwenda te misemani nkire bamekawene no thithirio wa thithia musemanio sabene na bagwitikiria wita municipality ko atugucokeria nkatho che mwanya muno ne ntu babu ndi bakwithira bura baremete thirikari mbere na yeijire bona urathiririe iromba riao ni ati untu bui buthithangwe na mpura kumbikika mantu jete assembly chate kurukwe nuntu no kuona ugategera nkubu are kinyitie timawe kinyitie kuona status ya municipality mbere nkubu no kuona gwikana gakurukiria au na gakuri gatera tweka ndaka ko kathithangirwe mpwe gatweka ndaka kare jantu bandukia ya ibo bwaga iro romba ntu bataita abari na remonkera thaibo. Asante na nke bacokairia nkatho nontu bwa gwitikiria na orende nke mucokeri to draft te chata igaita kabati asante waziri wa barabara ingwetiria kenda tuthiria kingwete na unio mbuga nyongo yomba kwitherumite kidogo kuona mwana ntime aliga nkuthoma biuye bia na nyotire ndirathithio utegera timwewe na biuye bia wera kinande waziri wa barabara na munini oe bare aja barabara cia MTF kana twithithia na MTF imukandarasi ndi mukandarasi o thirikari MTF imukandarasi utina ugoti agwikira gigutiria MTF imukandarasi ukuria kimbesa cia maguta na maintenance iu nio itawa MTF ariagia mbesa cia maguta na maintenance kuti faida endaga kwa undagire kuma mwambire ndaugara tukuthithia na mukandarasi wa kawaida barabara ithatu na mukandarasi wa kawaida twithithia na MTF barabara ×2×3 nuntu wote faida akwenda na barabara eu inyete gwitia supervision enene as such nuntu bara ibaondita wa inya bongo kwa bongwa ni anene baona nguike yotegerwa kinyerwa iturari nabo bejete gutegerwa nguire bathithitie na itwaejanire ngugiu kana kire MTF mungana John Nkurukie nusu bilioni kenda barabara ithithwa munkana ndi barabara isirite na mbere kuthithwa kwanza ibatu tundire ithetwe mantu na jambesha otherwise twethwa tuthithitie barabara wikathira indi batu no tuthirikari ni ombesha iteja ori mwe cionthe cigagwo na mweri keja milioni 800 milioni 800 cieja milioni 500 igeta kimishara tugatigwa na milioni 300 milioni 300 icikaga na ukunthe kuigwa cikigawa kia mwisho tugatigwa na cia kurea barabara kintu ja 40 milioni kwa currently kile mbesha ile twanenkere mukandarasi 531 million MTF na barabara yu change cionthe nuntu ingwetikia bagato thomera barabara wadine ile tukinyete na wadine ile tutikinyete tugakinya KMTF etete ku ithithitie nkurukie mbesha ile tubarite kile milioni 531 batu tumbete kuria MTF around 70 million kuingi tongera 70 milioni yake icio turite ke milioni 500 na no kuona barabara yu muthondekere jiro ithondeki no kuona kabati kana barabara yu ithithetwe na tutumirite yake tubarite 70 milioni
ingi turenda bale ya 40 million lakini assembly na resete issues na mbeca citamba kuliwa kwa antu bara kinyaba ciumitie na twikinya gutumira milioni 500 na thai 70 tutumirite tukethwa tuthithite barabara bongana katukethwa tuthithite barabara ore itana thithwa ndene miaka 10 ithirite na mbeca ici kwene tumantu bakuringa muno iri aplo abakiura yatri kiri MC bara batu supporta kwetwika MTF chiao itegwita no buramba gukia MTF kethro ne MC okara gwitwa karia ukeje utwika barabara itira thithika kana kwa MC itira thithika wananchi bara MCA kana ingavana bakethera bakira inkwenda gukararia bau bakuringa gituma bakiuga MCS barapa gon support iboto kuthithia barabara MCS batari na kura ibangana mawira buga ipatano ibatantatu na already tractors cietu shirendene ya ward 24 kwena yes 24 mwana mbeu thanga aliuga MCS barabara kire gavana ni mama ibatano na batandatu na rongo baraba kwalia baliuga barabara ile thithua kire MCS baraba supporta kan supporta wa MCA 2024 nonto maragita jetu jalindene wa diji nkathoma maragita jetu ijathiretie ngugi mbeu completely na wibadhiretie ngugi na inkuwa na mheshimiwa ale aja. Asante sana mheshimiwa nonto bakwithwa weka kabati kaende barabara zake ziko sawa tweterete mungano jwajo atigara twathirie gutonya wadi cionde tuongereka iri kwawe na kabati okau athiritie nako maragita jetu ja metongo ward maragita jale abogeta east maragita jale abodho goshi central maragita jale kiago maragita jale nyaki east maragita jale municipality maragita jale ntima east maragita jale ntima west maragita jale timao maragita jale ruire rwarera maragita jale kiberesia maragita jale kisima kierua nari mbeo nkomo kianjae thangatha muthara natho amwathi nkwene kierua nari kiberesia tukuringa kasumba kau gatharinga kachumba kaulingwa kau nande ne oguria tirenga bana gwitwika barabara ikurega kuthithua at the end of the day no batikoromiwa ingavana kana ne atongera bau bende eu no ntigojukire murandi ju nandi karega kuthithua atia na no kuona batu twina 70 million ke milioni 500 itombete kwaruka nusu ya wandi cia miru ikarega kuthithua niki wandija tutakinya shiriaja na ate MTF gete na capacity iba tutena capacity ya kubaria ura tugwiri kubaria nontoka thai twina uwezo bo bakiriera mbeca ciao o wandi thwe na maragita ya tano lakini nontombeca na shitira uma treasury cie ja tombo basot na bo bareta na speed yetu na no kuona mwana 70 million maragita ya gonto gukukunzere ikugatia wandi 24 na barabara yuro ikuthithwa ciethithwe na muthithirie jwa kiajabu na ndio ndienda kwira miro ujo ibetere bono ngugiria igaitika na mbeca yu na murungu riri iria atete gukunura miro metho na iketo mikuwa kwena mateta ukaigwara kwena mateta ni ara wega buri ukaigwara guguteterwa ni ara utethio buri kimiro na ni ara muntu atigomba kuona bia gwikira kiu na ndika twaugire atiri guti barabara ikenjo kiu kia muntu kutte barabara gekirwa mara mukiukia muntu barabara gaikenjwa na cienjo ribwiri kwenjwa ciekire mwara muikinyerwe ciaramwe cipanuliwe mantu ya kuja kariu ende mantu ya kwenya barabara maratasine gutire au itoumire na ndiga ikenjwa bwega na ikietu mikona with very little money itombete kuthithia 24 once na mbeca inkai mono ukethwa ne ukabere 70 million iwandi mugwanja na wandi mugwanja yu imochamukio tupu Gai wandi 24 no temo chamukio joleo na te barabara emwe urethera wandi emwe na barabara inya barabara ithatu barabara mugwanja barabara ithano wandi emwe lakini au mbere ikamukurio milioni 600 jakathira thai tu 70 million tu wandi 24 barabara ikuona na metho barabara cio kala jarami barabara legit gavana mbeteke kire mantone ao aki mbeteke nera mbesi go security kire antu bonde no mwene tende uchi MTF
nonto kira nonto meba tu tuba muromo no monga tukura nto bakuga bariwa ndene Meru kwina contractors barabe na marori jao bena matrakta jao ndio jokirie ngubura bata ibakurara u nandi mukario Meru ri alienda kuona ma contractor kalenda alienda kuona barabara contractor bana ngo bafinda bafinda baiku nonto contractor bena ambecha ntu bena ambecha mashinani tori ko mo aleta ambecha mashinani contractor riantu banenkeri mbecha wesi insacration riantu bedenya bakionaga nandi ogo wiki ngwete we magurune ja governor wenda mbesa sietagi contractor baba tuthithia barabara emwe kai barabara ithano cina MTF na je ku imo contractor kai barabara ire getero imo kario Meru nonto magwanga bana ibati wetao Thank you. Ndia kwena maguru ya jangavana mbeja tobati chono jirene nonto kira kirio to wanda kumenyolere okali adra kirinjirera tugetira ndeta na njere dire buingete gwichwera kila kina bataka atijira tete onjaga no tukuga mbuga kiuria kira turinge kuria njira simple mbejire chieja ijiri injire iri kwetumera kwana naro turambira na kwa mugongo tutarambira kwa mukiri njirere itumairwa muno kintu kia mbere for example ja MCS baratu enabo uhusiana bwao na obishi mtu nakweja kauga akalemera obishine jantu kwenge thanga thalemerete obishine auga atimo obishine atena maragita nandi ukanenkera kakejire ukongara maguru kai mtu kuga peuna kibiri nala kuraja no kamba kujukia mbere utageta kira kitagi geta na mbere eno walemera obishine ugatore mere obishine nandi baba alemere obishine batano of course mbere mama ragita jai kwa obonde na ange nara kwina BQ sishi kwa beti clear na nare ange kwina wandi go connect nengi kira gita kauma kiatonya kedo kwina connection iwire akwi lakini amwe na bo gote wandi etethithwa barabara cio thikathithwa kuringana na oria utaratibu bware na oria MCS pekirite mingana yao ya mbesha na kintu kira tukugurwa mwana onte inare MCA kana nare mbesha ciekiri for example 2 million ambuge example njaga 8 million tuthithite standard twethira kwina amwe barabara kuma yako mwana onte monka wakawira kukurukira mukandarasi yeri ne milioni nyanya MTF weta irithithia na milioni 2 watabu abo watabu buru lakini kiri Meru leo thigotegete no leo thikiritiri kiri marando jara bomba kwithira jatiri ya contractors bau na pengine para bomba kwithira baita tato kamba iji kuri kampuni cha MCS kinyageza tutoba kata marito chomba kwithira tonga batwira na bale ya aya gavana buga ambori kiuria kimwe omba kwithirwa antu ibathurire MCA na bakithura MCA bakuthuriro wirigiro bwao bwari bwinde bukabaitira ngugi bukwijaja gukwambiria kugia susu bokumanira makobi muntu uri inywe na go expect barabara yewe kathithwo nomba kwithirwa MCA uri athurire no murui na gavana uri munene kiao gia kure gavana ni mama kiri antu baria kinya bakethirwa ibathurire mbuga murui utiumba kuumiria kwira antu bako ibakwenda barabara na kiao giaku kinya gukimenya antu baria no baku na ibakuthurite na kinya round ikeja na menya ugo itucokio atuma tuga baba on support batano batantatu na barabara ci uguntu 23 baba angi bakunjite nkundi boega na barabara no ikulima kwao thank you kanda igwenda wagweta usiano ale gatonga baba batano kwa mbere nuntu bale akwikia tumikuona mtu jambeu barabara cia wiria augirete icithiri katukubanga kumuongera inge irigatigara nuntu bale akwiaja lakini nande ugatega for example abogeta east arunduranira no kuona na komete makobi nande na barabara cikuthithwa kwa gaite kuthithwa ni kuthithwa tugeta Buthugucu Central isawa tugeta Nyakisti isawa municipality barabara icikuthithwa gaite kuthithwa ni kuthithwa no kumwona aja ali tugeta wandi cionthe timau ruire rwarera kwanza tujuria wa 60 million endari barabara chimami kumono na nwesi amani o makobi pionde na barabara chino maragita jano ija kuthithia kwa hiyo ni nte gutega azini kethra MCO na auto support ga tu support tuliga maendeleo ikimwana inchi kila mahali
Thank you. Ndene account yonde. Thank you. Nande pia extra ere omba kurira no ntore akue. Nio tukuga babangi bomba kuona ka advantage buga gakuthithiru haraka, advantage bwe yabona bobo no ntubare akue lakini no mwanka barabara chinjo gonto kunde no ntu akalibaru ile rwalera ini baringire kura. Thank you. Ankoria kia muthia tukiuma kwa barabara hii. Tukigwe 70 million utumirite kiri around 500 million ida. Jui mweri jwe thatu. Budget kana financial ya itete kuthira tariki 30 cia June. Ituije thirikari yetu uretura. Ndaika ile cia mwisho ile kaburekeria mbeca cio cionthe. Ichoke inge mwaka. Yugo ibo aremere utumira mbeca ichoke kaire kwina mibango inyachi yare gwanda ike mwisho igatumirika kwenja barabara yugo bwa igatumirika kwenja barabara bwa nonto chief officer bale acha maragita je utaka jara mama nonto tebalete ija guita ngweno raja tiguita na spindi rato kwenda uko thito basotete kabisa batithiria bimia bire be barabarene kiumia ike mwana bakathiria ibaciometio bagita gakinya tutebalete nande kinya bakaririsirwa mbeca in 1 week time bakathiria ngugeu no nto bobe na capacity na bena binto bionde na mieri etigere mbeca na ciori ikeja no utugeta tukibaleaga katurambire kuthiria issues iria at least indito na ina cio ambako mamwa na mwana nto botu siasa to hapa na pale na okada tutu siasa tu tuzo twetete na mbe danda ugiro tikintu nkaitha kwa tuika kwe mbeca cia barabara igacoka no nto bo siasa cia nto fulani tugacoka wa mbwirire wa mbwire cia coka shilingi 3 na reason maana na sababu A B C D tuthiririe mantu jau jakario no kaketha kwe bu waziri bakwenda kuongera wasana mugathe ngavana oni tumba kuona bongi bakwangoro kueleza kueleza wapi ntumba kueleza ankethi mumiro na ndimwire mbeto idhana turania Joseph waziri wa barabara na mainya tena Meru County ibwa kwetwirike barabara ke mbeteke ana tewa ambairia kwaria baba gatheka kabo noronte there ngwe bone ande past mboni gema CC lakini makathura ongwati muno mbetekeria monene mbore ke na chino timbije no enaje. Thank you so much Madam Governor inyeke thro antije mantu chonde tumobra mbije na ndishwa guru ngavana watu kama Antonio barabara atiombeka. Thank you so much for that. Bonge bra ndengenda kuria no tukumbeka umunene kweka barabara kara ke makutano nyunjire personality ara gutonyera kwina Meru Century barabara betirite kaire atori makutano mwankatha ino bakuria ire batura bategerete njira na obona kwethora bakari kana gategerwa posa iriki manchegine energy ukategera ntura mwanya tha itu na ngatho ukarionga tauni chetu ni ratharire na tujira twingi turatharire na kinya monitoring team imbetanya bache mene nanto na umono na ngugiti kitebwega ende kwina kali na atori ba nkoune Methodist yare ule wina mirete Kenya Power baliuga bo kinya benja bakagera igari goja Kenya Power ende mwankana ndi mwaka ijo 3 gitakia gitakana na kinya atori ba mugene kinya bongwa baliuga gitakia mwangera thai gitomba kwa kana penda kwa mutaratara ule chokaliki rwangiru rwa energy. Chief Officer. Thank you very much, Your Excellency. Bombere ni kiure kiuri kia barabara ya
Ana muna. Milioni kenda, maua ya kila milioni mugwanja, athiro roje na milioni mugwanja, peta bagikairo ciathira. Nandi MTF turita mbere kiri barabara iria MCS baugite icio bakwenda cithithwa tukathiria na mbeca igatigara tukaruka engi nengi. Tena kingi. Hakuna swali lingine. Mukuru Kimiru kuuma mashikine na ukoromba wa governor kethira kajira kara kuma ke mutuja gwita mashikine kwina yu ndaga chene kithino kiunara no erera wirega ara ngondune no itiririe kabari ga kathugu muno ukaringa ndagasha ugaitia ntu kwina yuga na ukoromba kethira no batetheria tractor uchi MTF bakaringira kabari kau na bakethira begushokeria ngatho tubari tuonde nyato egitera mbaine itu tukuringa thirikari ngavana ni mama kuna ndi twithirie ici ciandikia Kristine giki matigari jojo tigara ya maingi na ndi tutubari tu tugweta twiringa na itu na ndi ojo gwetwa mawira aringite twawe twenda kuthira mbewe ringa twenda kuthira ranga the ringa tubari twenda kuthira no ntubo bare agwiba kuria tubari ewi wandiriko Abogeta West na ndi ogwa ko kwalira mwesimiwa wande unandi Ndade tukeja twamba kuthithia riu kirete na ndire tukaringa kabari kau na ndi turigiria ko asanti we kiuria kenge kiagie barabara ukethirwo gutena kio kiagie barabara gavana mbuga tuti diria gikaro ki tutigwetete no ntuko kaigwa siasa kuma president akwe Meru County siasa ira ciaringa gwa guku moto cia gukuranira imindo ichina minde gago karajeka kwina wirigiro ngwataniro muno gatigati gatongeria bonde bagi siasa kaunti ya Meru nandi no yoneka muno na itukoromba yoneka na twina wirigiro koneka na Biblia iriugara kwina ngwataniro ni omwathani athaki tharimo kundi gavana wa Meru inkoromba ngwataniro eu kena murungu nomba kwatha kitharimo gatigati negetu ati KMCS iki atongeria bonde tugwatanire kenda tumba gutethia Meru no murungu athe kitharimo na kuma president ogwa gwita mantu ije na mire mono mitegwe mingi na mbinambi na mamono na nditeka tukaromba eja maingi kenda pressure chedo chiwite chikene na makidogo na nditugeta kabati kaende kama maendeleo lakini tukugeibwega ono nte gwikyo kiwero uri kaumbira mburi atiri na bamoga kana na atari kana kwale mike aimbira bogweta Naivasha mheshimiwa Kirima na mpandikira karukira ya ambira kulingana na ole olirie kiuria ule aliruire ici na menyere employment by the nene kulingana na ule wali Naivasha toga tukwariria Kirima none yoka imenti kaguneka bajairi wenta to chuma ndera watwika ijoka buye bangite raisi wa kwenda kuijotumira mwaka jo 2027 ule point person wawe mbere ma inkumenyizwa barabara ya mukuru Kimiru ya kia Mutuga Masikene Road ibarabara ya national government te county eune national government kwa mheshimiwa na u no bwiri kuthithia barabara eu Daktari Shandrak no bwiri weta gukombora mpomu eu ina ute batwe uto kuthiria untare Naivasha irire kuri untare no mushemano jwa twiriga bakirima no jwa na Nakuru state launch ntare Naivasha na u gwatwika kwena gasagasa
na imenya kingwete antoria we wareta wigirio aburirie niguantumaira bunge na buni mantu jegie ngwataniro na mukathe rais wetu ibwije president wetu na nendete miru mono na tienda kuona miru ikianganga na tienda kuona miru ikaribu uthuku na ikitumia kuona na twita kinya na twitite turi amwe twinde kenda twaria kuthira gacagaca nyingi na rira bejite miru ibauga ja maingi tunaomba huyu mama akuje kwa chama na kinyari bararikirie no barauga au na nyari turari micemani ningi onde no bambira au na ndabera ndi tayari na ndi unte na thina nontu kankuru ntonye kia mene ria bakeja ngatonya tina thina buru na ngwatano yakwa na president ni njega na nyimo shore okwa nkuona endwini ale na ije na endwini adrente kumenya kiongozi na ije aratumanite na president apart from Kingugi i mushore na untienda gwita kuta tena we uri akenda ni unkathithia so far atwijaga ngavana nkona deputy governor ateja itushire bire bibingi guthovia bishop na kinyoro ngeno ni reverend wa kanisa ya Methodist na and itore winde nontunyago mtu ya watu mama wetu mpenda amani kuunja kabisa ukanifita woman of God right so nandi mwankana ndi sufari mantu jenu relationship ya deputy governor yakaliate ndingende chokia kaumbongera kanini ijarira to aria tatira o twirire wenda ngwata no guru no ntuimwana ku na iwo rombete mwathani wa kwa ura umagwithania no ngugi o tutumira ngugi maromba tro taite kuromba tona kwathiri korana na ngwataniro na umato achiumia bambishop kiambia therwana bangi baromba icho iturene aku iturunya mautatuika na ndi ordained reverend no ntuiwo mwije ngurukie batu twinde yao no ntindage kwa kwi mono nkora kwambiria korwa nkoro yewe menya ntumba kumenya ale koro era nuntu ntamenya ale yomirire ora yomire no uyumba korwa na ntina ability either ya kworoya kana ya kumia na ndi uimantu ya muntu kiumbe wengwa kwa wewe ntumba kumenya relationship yakwa nawe woni mbugaga gita leo ndakauga atiri itwitanirie ngugi turi amwe utumba guita ngugi wikuraja utumba kuromba ngugi wikuraja utumba kuria ngugi wikuraja ure muntu athithagia muntu umume kaeta obishine agashoka akathoma na ate watho bukuga mantu jegie kitikire wei ugwe uri mwana nti wina mubango jwa ntungwenyo ni rukiri na nwiji ngugi eku warega kuroka kumirita uri thugania no kamirita kama anonte uri omwandikite akara gwita ngugine ageta guchuo imachari anja kwawe na ale kasarani na ale runda amwereje ite ngugi na ndi responsibility ya muntu wengwa no uri gukira murungu ukandita maini uri kwenda gwita ngugi na imbuga aja maingi nikawira ntienda kuria mushara jotheri na ntienda kuria kintu ntithithinirite na ndi muntu no akamenya ngugi ere waero ikatibari ngugi ere waero ri no kumirita kana otumirita ni quarant wetho inyokire agwo mushara yuka neti quarant na ndi muntu wigambithagia wengwa kana ogaciikira kamucemanio wengwa ogaikarithia nthi ukauga unire ndi munini o governor ngugi ekwa gikatiba ni iriku na ndi no muntu munene tumba kugita jamwe na no ntu kingwete no arenda gwethia bishop na reverend atiumba kugito no ntu kinya Jesu na ari na ritwe 12 no moe to Judasi no mwenderie na bari na boe 12 kuna ndio atiumba kungitira ugati na ndi twina bishop Kiambi twina bishop Mwangaza twina reverend twina mbi muntu no wije nkoro wewe na ibwa kana ntu yu ni onkoro ni obukwariria yongwa ne shitire uga nkoro sampuli gani na ndio nitena ability ya kworoya kurere yo meeting kakaromba murungu kamura murungu oroya nkurere niyo mijayiga na ndikia minomba gushokia uruntu rwesinie kidogo kethira mauta yare nekera kiambia chokia ila kuelewa mzuri kuga tukomenya kana ngogwata mzuri kagavana kumaanisha ofisi ya very open
na deputy governor akoroa kiongozi akoroa okuga njara ciaku iri open kumwamukira witithia Meru mbere kana ne ateo kumaanisha uru kumaanisha na ndamaanishire kumokiambiriria ndogo oni obisi kwa na nkoro kwa iri open mtu neja amenye muriko jo ijuju na atonyo obisine itengugi agatonyo obisine na aru no mwera umare oni nteta ikuenga bana baria itonete governors baba ingi kinya thaa ici pakuthurana na deputy governors bao pakethira mearie ingi pakethira kiropa ugikirio pakethira ndaka ibangi akarega otonyo obisine lakini bubu tiomba okalika Meru na butakalika akejo obisine akakarau akaewa ngugi no moria lakini adengoge te kumara gwita kuga opposite ora kuri for example Meru itithite bwega how do you criticize the government area urikirio na te omba go criticize government area gukuria mushara o mweri kwa mweri ukauga etebui kuga thirikari wetebui na netete bui utebui nya kurewa mushara ko bwiri kuinya mushara jo unde kurega ko bwiri kuinya ngari we thirikari ndi kurega ko bwiri kuinya nyombe we thirikari ngukara ndi kuma ko bwiri kugaritani aritibango bampandikirie 10 ndi kubarega iyo karega beyond in totality lakini te kurega kinusu kya mantu kona ndi ndiuga antu bakirage murungu na bagie na nkoro ya kweshimiana omuntu amenye obisi yewe na ngari ne atithegwa ne ndereba baire at the same time ko ngari ya Meru ina ndereba na ethe ina ndereba utumba kwenda gusukuma ndereba ukalira muthigo jwa ndereba na utiraye wa maguta ya ukalira gitikiu kia ndereba kwa hivyo kila mtu angoje wakati wake na mwadhani atudhalime lakini milango yangu iko wazi ngavana itukuona deputy president Gachagua na kurwa na Njobi irisiti mbriu na nakwenda support yen babubwe county kuria twathomete samwe tukona pengine bote kwenda ethero neri kamboni yiji tuono ntonyo gwitambesha cienu cia mugaund resource revenue irieje na pengine bo kaweja kuura Njobi babure na siasa bokaga kura sikiri thirikari ku county ne atyo kuthithia ku support Gachagua kuthithia Njobi na kiria na bare okariti ba Meru tukiambere go support okay kavana mbere uchokia kiu aturikia kike DJ ituronere ntuko egoro deputy governor wa Kisii county ya Gimpicho na nokuga wirigiro bwaku akorwa na iguo kiuga amenye ngugi ciao bwega na njire nkuikuga na kurita ngugi ite ciawe kana nerukirite ngugi ite ciawe untu bubu keja kuendelea gakumbo kalika Meru kurakarikire Kisii bubu rakarikire Kisii na bumenya butakarikire kumania na ngavana ni assembly rathithirie u ya nenkeria senate na leo na ntini assembly na ndi kiuria kiu uri orengi gicokia bwaga muno ifrinda kana mawira patwira kethira no gukarike Meru kana gutikarika kuna ndio ntiomba gucokia emonini okuneja ubishine neja michemene ne dewetana tuina cabinet sitting chainya kiambi kana ithano tuina cabinet meeting ja ithano na kutirio tucemanagia tutimwandikirite baruga tuandika baruga na agaikirwo bishine na aka receive na kameni tucemenie indi atija kwa uneja ubishine tuikaye ka receive ni secretary alikuka tu receive baruga na ndia ka receive lakini utireja micemania ni atwitana nyeri gite kuga kwina aruti ngugi mamoma obisi yawe baitirwe atuka frustrated marangari kwa kinyire nawe arutwira kana aruti ngugi bado maro obisi ni yawe kana tena supporting staff na ndio ni meana nteni bitari tiwira ba mtu titari tiwira ba mtu obisine kwena county public service board eunio igwatirite kwandikana na kurutana na ndio kaza ko arutirwe agwiri wikia claim kire county public service board na manto ya maguta nani ngarire chire Meru chionde kutweka maguta onite kalagale pampune mbikira ngale maguta kwena fleet department kwena department ya maguta kwena department ya ntobau akugera kwena department tofauti kuna ndi kwena procedure ukethore aggrieved omba gutumira wetagaja tika memene
kinya gatura kamemene kwina muntu o wira uti wira ati chokwi kameme kinya gatura kurira TV ne kwina utikirwa maguta ni TV lakini kwina procedure iro bwiri kuthingata uri muntu wa thirikari ukamenya the right procedure iri citumairwa kenda umba gutetheka buga tukithire ya turiria antu baba muthara kiurieki uri urwa wamba wa ng'ombe na aria nterecha Rwanda ni kinonto utariria mantu ya ng'ombe ire chirwe ngirimo mweri jwathira na kakure askari boitire na aria wareta na barabarene rangers barabarene mantu ja security na national government security u yonthe ya nau wona kindi kino nontu kindi kia tura kwija urona waziri okwa kana kwi department iwe iwanda gutarira ii cionthe cio akwa cionthe cia county iria mpei-ini watho twina department 10 ndenda umbire kethira kuyo kuigwa ya security iria ki department finance health water land education gender agriculture trade public service na road security ni 100% mantu ja national government na ikia tumi waziri Kindiki eja wengwa wita gutegera na riria ejaga uni mbugo tambona muno cha jumbe nontu ajumbe iwa ba national government amwana bou ja governor Omeru ntegwitikia kuri governor weta Ndumoru ni ndireta Ndumoru bange bateta nontu bo security weta ningwa na maguru kugerira tukomba gutethaniria na riu turanenkanirite ngari cietu na askari betu ba enforce kana gutetheria ruteruria askari betu barari mbuga 12 kana 10 na twaija na ngari na Kindiki auga kureta afisa zaidi ya 100 na ndika twendereaga gwita services naja tutetheria bara batari na muntu bareterwe egana kana ibeja baita ngugi ingi nontu teka bandiki gukara nare ko that is the reason nontu naja tutikungania itukwenda onda ndene Meru twauga antu betu ibaite ngugi nontu ni national government ikuongera antu bao zaidi egana bara batirareo that is the reason abatetanga bana bakauga bara munyahandikite PR baikona ara manyani training bari ikona ara kugaria mantu jau ugo gutonya no baitire wa bareta town is it true wapi mutia ari goko eja na jete o inkwenda gucokeria kaire Kindiki akweja uga akuona antu bakungana na akureta antu enough na baretwa na batu betu ni ba enforcement ya county ti national na itu tukurea ti thirikari national ikurea ngari ire rathiurunka itu turekaira mauta ti national irekaira mauta allowances cia antu bare ati national government irathiaia ni county government na batu twina uaba na bakuongerwa antu tubongere otu na kinya batu twina uaba ndeje lakini nontu twina legal na administration neja tu thererie kidogo yes ibeje na ndiba tu thererie ndaike mwetu akili na kuingiza baridi atwambia mutia kwanza no umite no Your Excellency, utirongo support manta security awe Your Excellency. Wetando moru na kinyo wikebe kurano na manto maingi. Lakini thirikari nene ekwandika NPR bandika antukurukiana. Ikwaye na muchoma ni yale kwa obichi account commissioner. Na county commissioner ngo we na ntoba kwana. Na team security. Actually nyeba ambetete. Baambira kada bena thina bakwanda otethero batura ringi ko kinya tubarita na twabaritire ikwara mu chairman ya security committee baraba ure obesa sawa kwena security ekwana na batu na baki sheria excellency ni enforcement officer batu ki sheria tutere rangers nyeto twabeta rangers ki sheria na wakili yako ni famu wa wakili inte wakili kandi yagwa mu wakili nka agwe wakili kuto ure wangu ure kamete ya security bora besa sawa na laba kendo te batuira anakrewa wakili
Thank you. Mbuga bura bunge pomba kuongera au wa security ntikwenda to politicize manto jau Schedule 4 constitution rothomete katiba nithera ikieleza functions cia county government ciothe ira ci involved na cia national government. Security ile a national function, national government function. Na hiyo tumawona thira kwina recruitment ya police tuteba recruiter ira the county level the county to recruit a police. That is a national government function. Na thira kwina issue je security, I think kenda tumba kwithira twina mutaratara ojauga gwa governor akiuga mostly wona members of parliament na ale ore amwe na waziri jonto members of parliament kwithira kwina any issue nya issue itabatere orezo in the assembly. Okay, in the assembly no to raise, lakini gesheria nyamanto jaja kan discuss wakire assembly jaga paso tutumba assembly tutumba kuikiria nyomere national government haba kajukia muswanda jura urapa ugire resolution yere pamikie ke parliament na parliament ni oto na representatives va ibo bagwita members of parliament ibo bapatere kwithera bakejuka ya issue ko urira kwina insecurity ukori nya MCA umura ni hata na ugo kwina insecurity ukori ya governor uri na hata governor atira comment governor ati comment na nya MCA atapatere ku comment jonto atina uwezo a comment tuja mwananchi lakini atina uwezo wa kuchange ya anything. Jonto this is a national government function. Na hiyo tumaona inya waziri jawaziri kindekire arare aje ujo arejire etagi county commander acho ka receive ni county commissioner. Jonto kinya national government neo ina representatives bayo aje ujo at the county level. Na that is where the county commissioner comes in. Kwa una ndio ukethera gavana agishindana na county commissioner na ara kingukiwe kutethera kwina mutaratara jo mwega na kile tumete gikatiba kwithira kwina separation yu na nini ya functions team na kile separation yu ukurirwa wakiri utabera kiko usurp power nande au niona ndi gukinya watuika ndina ariti bangu we bakwa penarea kisheria ule baugana ndi sheria igutumirwa ikainya cross impeachment nuntu nandika ndeta gwita ngugirete akwa lakini nandi itugwatana ira twabatetheria tujo turatethairia lakini nandi nuntu ibaitire mushemanio na bauga bakuongera antu bao nandi betu na boiba nini mono na boto aba ngugingi terene ruru kwikiuria kengi abia tuye kanto tiate pigo dira toka madam toka biure biadira idhaa chiadira lakini kurongo nda uchokirikiria kidogo na ndono leto miritingo tiga kumamuga bwa mbere na kuigwa tenganiri nonto bwa mwana kwithira kima Mombasa kwithira ejirite shiringi ngiri Meru yu chambasari lakini yanko muchoka iri kumwira akaria na MCA bwana miritio akaria na MCA na MP oku no ethire bakiongera ambassador ningwetike no supporta BBI one man one sharing one vote no tune ya kwithire bonga irambecha mwana mumiru akiuma Mombasa ando na imbiratiri anda ndi psychophanti wako agwenda mwira kidogo mwana mumiru akiuma Mombasa ejirite ngiri wa bale bainala kwa bandu ale na bange agira ngiri 50 no twatongire betu ba mamire class kwa unandi okaria na mujumbe okuba kethira bagachokera kwendekana KBBI kwa bwira lakini mwangira nandi agatura kwijiro yu no tunukona kiri MMC betu bale aturambe jingana chia basari 3 million per ward 3 million uchule ne ana bangana bena dinana no kuinyochurwa betete otunywa kwa ugo kabo kainge nyite kinyangirije ketha chingirie mu so thina no kire MMC oku wana miriti kumamuga banda mtetaga to kwana dache to joka chiathira ona inyato akuongera ndethwane no ntanto bena biure bibinge mono ibaga no to bokuiria na inya ministry cha kutoka irathira kulenge kugwira ruingi ugatwita ukauga
muntu norie biuria mutageri muthikiria wonde ne dire kuria kuria tukambiria biuria mbuga tole biuria igana tukendelea au angi na ndi mbuga tukeja kuringiria na ngiti kairia buwa biuri nyama kana jaire bitena thina ndingiromba na bwe riu rinkinya bwe no bubangani mucemanio kikiboga twita amwe kinya na MCS bonde buga twita kinya na MPs bonde buga eta inya public kidogo tugacemania kinya kinoru na ndio nikethwa ndina kaboria kwa ndece MCS baketha bale aja MPs na bangi baketha bale aja tukandiscuss miru na ndiketha kwe mujumbe yu ngavana kweno ati gweta bwega akamboria antu bonte bakigagwa na ningacokia na ndiketha kwe MCA ukuigwa kuburi gweta ona ujo akoria department cionthe tugacokia na ndikinya bubwe media tukibo supporta tuthirie ni mucemanio tucemanie Barasa la Meru tucemanie twinthe na tugacemania kwa governor residence be ya kuga nandi kwina kimenyano kana kwina kwenderwa choose venue of your own ita governor ita senator ita MCA ita speaker ita mujumbe ita women rep ita nani tukarenthi guru na ndi ura wigagwa na inyi ni ungi ati gwita gwibwaga no rie kiuria na ndi nani ngacokia na ningaboria na baba gacokia na ndi mashabiki na jo bathikire baigwe na ati migwiwe kugitate na mantu ja tugashugukira twacoka Nairobi uri oteja tukauga ikigwa na itukigwa gavana uga wakethirwa rero ntu no wo suggest na tukabwita na tukabwira na tukathithia promo nene mono uri otumira tuga imbio mono nti to woro tijikigwa na biuria biria na ndi biethero binyete muntu wonte kenda tuthaura na nkoro na tumba gwita bwega na tumba ukaria miru bwega turiria au na tucokeria au kada bena kiuria kia MTF pamburiria au bacokeria au thine thire kiuria ka ng'ombe tucokanirie kithire kethiri kiuria kia ndawa cia spiritoni angadini turaniria au cithire na ndi bututhitherie bwe babu no tubwe neutral people butwarike batu tuize na bobeje twinde tucemanie kienine twaranirie kwaranirie kugua nkoro. Thank you nithuga kieni kabwa kiona buke bas nithuganyo ririega governor and will support you na in that spirit ya inclusivity no tutukuiga wo include atongeria bange bonde kinya tutwitikiria tu include kinya cho media cionthe ko twaja tutirimane media cionthe na atongeria bonde tukuutu thiro twina Meru debate kuma ore munini mwanka ore munene na ndi nani gwitikiria media cionthe icieje kuma cia national kuma cia international kuma cia roko cionthe tucemania au kwanza twakie mwangi kana tukarekia nini tukareu nya kwenda guke kabisa turanie bionde. Thank you. Yes, Meru ite bwana ningi tukia tukario tucokie maiki kire kiambi wega muno mheshimiwa tutiongera mantu jangi ja kwarua na ja gwikonkulundi jongwa tonto bu tukarungama tucokire mwathani nkatho niontu wantu kwenjega. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa sababu ya jioni ya leo. Wewe umekuwa Mungu mwema katika maisha yetu, tena umetuwezesha katika kikao hiki. Tunakushukuru, tunasema ni asante kwa sababu ya serikali ya mama na mahali ambapo imefika, na tunajua tunaenda mbele kwa sababu ya wewe. Asante Yesu kwa sababu ya usiku ya leo. Tunaomba ya kwamba utuongoze tunapoenda mahali ambapo tunaenda, makwetu uwe pamoja nasi. Zaidi ya hayo yote Bwana, tunaomba utulinde kuanzia mheshimiwa gavana wetu na mawaziri na viongozi PSS, CEOs, maofisa wote ambao wako hapa, the media houses na kila mmoja wetu Bwana, so that we may enjoy your peace. Tukaweze Bwana kubarikiwa. Asante kwa sababu ya kila jambo, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Wega wa mwathani wetu Yesu Kristo na ngwatana kirundo mutheru rokaramu na kitinde kuma na arua iji mwaka Kenya na Kenya. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Na karibuni tena na tena. Asante.